Abusia Max 89.7 FM no asugu so awutie enkrande no ho asem na meka yede wasem wachim wakwaba na nyankopon ya adom yasan asi na watwe foforo mu idie na yeka se aseda enka ototurobonsu awrade enti sanopai wotemene ewo Max 89.7 FM na ye Max Morning Dew ene yede sumu anopai said anyumtofo no eka no nyankopon sem hyira na manipa eyodefo obradwuma mfa bi nka ho nanso anopai wan sore wokata so ankwankwa ye adwuma nyame ontimi hyira wo enti ne ye beje wutata afris don hriya kopumtama nonkon bebo na ya sore so ama sports park fo no ede ne aka abeka ho enti ene ewo Max Morning Dews no ye wodi ma bebre a ede mawo you ready pa woji waseda wi a ensema trende ensema ekoso ko wakrata mu ade fontinten fidie so yede ni nyina ebesomo na sebia na wapomudi hu nsem enkoye nso a yebeboa wo na yede OPD no ahyehye ho ama entertainment na ope ana novella na ope se wutie eni nyina ya park nemu the People's Parliament dwumadie no nso ebetimi aboa wo ye pa ente ya na watimi abaso bi na woni abehyehyɛ adwen kama ewo Max 89.7 FM ebebi ahoma na tum na nso wadwen kyerɛ wadwen po ye wo wutiri ebetimi aboa ma oman ni mpuntuo akɔna nim no wode aba abegu edwaso enti tamukutu na said me production team are ready na me co-host are ready DJ wa fara nyasam ketwa kra oba be chinchim kasafidie no ni mfo ndi bibia e de aman social media fo so ehwiegu e wo YouTube eye Max FM Ghana enti bomodia na woni yen enante na mi bedi dumadi ho chia me din dia bena krantema mozino asida segment no yede to aso e de amawo 89.7 Max FM. Su anakwa Pastor Patrick Owusu anakwa oye youth pastor ewo the Kingdom of God Redeemed Church Ghana ya eno ewo Amasaman 3 Junction enti Pastor Pat wadawroma wo so no why ready a da wasem wachemo akwa abadeba Max 89.7 FM Max Morning Dew so asida segment ho asem na meken ame enso mema wache ana anopai etie fo nyina akwasem eda Yesu Kristo ase ono a hu ye mobo wahwe ye nso de ye mbo ne ache ye na wasanso ama adepa atinye ndie na ye ni bibia se ye de aseda ene ayeyi ebema ono Yesu Kristo ona hu mobro no na adoma ode amaye na afinso ahye enkunan ade akere afoforo nso se yakwakoye Kristo fuyi ade e wo se ye hwe na yɛhyɛ no nso ene sɛ hwebea bia yɛ namu nya yɛ komu bia no yɛ onyankopɔn ema na abre ni abre nyina no hwɛ yɛn sɛ ne nyina mu no yɛde na aseɛ ene ayeyi ebema no ɛsan sɛ ɛno ne ade a onyankopɔn ɛpɛ ɛwɔ Yesu Kristo mu ɛwɔ yɛ ho sɛ yɛde na aseɛ ene ayeyi ebema no na sanopei sofo wadawroma wo owura Patrick Pastor Patrick sɛ anopei obi aboto no wose nani da so asa woni mabia odi ne ti efa woni mabia odi ne ti pempem a ɛde asɛm na wo mani pakoro na ne ho mmra no ho so de yɛ ka akyere obi anopei na nani da so asa na ne kra aboto ne sɛ eni kwan sɛ ɔma na nida so ɛfa na ne kra ɛboto ɛsan yɛ na Awurade Yesu Kristo nti onyankopɔn ba bia no abre bia wobɛkɔ tebea mu a ɛbɛma wo kra awra ho
na ebema waboto no saa bre no na onyame eba situation nim eba ebesesa enema edema eduru ba bia one Israel for na mo no otumi makwan ma Israel for no ko ensohwe okọ enkwasum nanso se Israel for no were ho na omoboto na enema yese ade agu anidaso asa emno omowura ho na omapa aba na saa bre no na onyankopon eba omontra ban mu ose oma ensohwe a esosene yen emma yen so da ensohwe bia a ode yekom no ono onyankopon ni nim se ye wo ho ahoden a ye betumi edi afem enti na no bra Israel for no kodi nkwaso mu na enidaso asa abamubu aba awreho ne ade aba no onyame enam ne difo Ezekiel so ade Ezekiel ekokogina bonhwa ho na okakire Ezekiel se aso onipa ba no mpe egu ebenya nkwa na Israel for abra bombu no wo mani da so asa na osusu se tebia na wadu mu ne de enya dia bibi papa bia ebetumi afri baabi ade ama ho nanso onyame di fo no ne Awurade kasa no onyankopɔ ka kyɛn sɛ ɔnhyɛ nkom enwu no mpe ne so na entini eba ho ehonam eba ho enkwa ebem na kyerɛ sɛ tebia na Israel fo no enamu no onyame ba o mabrabo mu no osan be restore hope ade ma o osan be ma o nkwa osan be ma o mani onyam foforo enti obi biara wo ye ogidi nie emfa ho ne ne a wo namu anɔpɛ ade na aba ama okra aboto eka amane entwato so ade na wo kom ma owre enhoda wo dia ne se wo betwa wani ade ahwe okese ya wo suru a eye Jesus Christ se obeba tebia no na waba abrabo no se obemu a ono na obesesa enema nyina ama no aye foforo uyo onyame ba ne wo namu no enye nipa na ne bedi ho nkomo eye ono asefo Awurade ono na wo se odan wani na wo hwe no na wo de wa desrade no nkoto sie nyina no ekọ no anim na ono no be free Zion aba be yiwa free ni a wo namu nyina nti anopai ne aka che ye nuanom wa akoma aboto ne se emo akoma emboto kura mo makoma entutu kura esanse Kristo Yesu a omo ho ato na so na omo wogidie ani awerehemu ewo ne mu no ono a ta Nyankopɔn ono a no beba omo nsra bem na oba beju omo free amane ene tibia omo na mu nyina enti omo nka omo akoma ento omo yem kura Awurade ewo ho edema wo Awurade wo ho edema wo no mo ampa Pastor Patrick Owusu Anakwa anopa ye fafidi kase so akase Nyankopɔn enhira wo ene wadaagye wo mra waseye so wabehye ye nkuran wama ye niaba ye ho so na wama ye hu se ewo se ye de ani eto osorosoro Nyankopɔn so pɛ asɛm bi anase wo haw bi hayen a ensese ye di hu nkomo na mu ye kan kire Awurade ye do wase se wanya adagye ama ye nti Pastor Patrick Owusu Anakwa youth pastor the Kingdom of God Redeemed Church ya eno ewo Amasaman 3 Junction ye kase ye da sinyamisha nso me da masepa Awurade enhira mu nyina na anopai oma na ni onyam emra obi biara o tie yen so na oma ne han na eda edi na ni onyam a eda edi ewo nipa mu no ena edi ewo Awurade mu anopai ya sorry aye kokoro mu Awurade ani onyam no emra obi biara so the Awurade abofo a wo hira ne ma etiti form enne se omo eba de hira de esire Kristo Yesu ne se oma na abofo enlocate ne mahina na afi ni a ne ma ehhwe no nsa beka se ono na oma ye ndada aduane na ono nso na wo hwe ye nsa ye nkọ ensohwem enkonkoto amane mu eno ne asema me de beda ye tiefo na anope Nyankopɔn enhira o ye da wase amen. Max FM. Osuna wusun amani a wudi adwendwen a abeda wo so no enyame betimi afa max money deal so atete ne nyina afiri akoso ya net sen nyame adom na nso adom ara kwa wo na watwen ye ko sen
sister, you need to come. Emo de no kwasem. Nkwa no ho hia. Nkwa ne hia. Nkwa ne hia ampa. Nkwa ne hia ampa na enche ye de headlines no ebesom ye tiefo ene ahwefo nti wo ma o mate o maso din ya wo mo hwe anim so mo pensem atie ndie ne ye ka che o ma no pen de ye ka ne se o mo ntena se na o mo nta me kutu na ye de ba ye de bere wo mo pa e fra chinchi ni abenchen ye nyina no ye de ni nyina e bere wo mo e wo max morning g wo max 89.7 eso eni ti no mo nta o mo aso yie pa yo ne mo nta ma sukutu Enunti ne ye da nyame ase ne ye kai wo se ade fontentem fidie no so de na wo pese wote ana ko wa krata mu eden pa ena wo pese wote ye de ni nyina ebesom e wo max morning dew so ene akwakoye August bosome da etoso aduonunum de na chese kakra ye ko bosome no ebeko na bie ya ne sa enti ne da wani so esi wani so no ye bompa ye se Nyankopon emane mremu Welcome to Monday Morning. Max FM. Akosu ya yenkwai me nua ne ma me hyase emfiri Asante Mantam we aye Daily Graphic or say Ashanti region health authorities moved to certain rising maternal death na chese okopiem e wa Asante Mantam a eye wo mo ayare sabia na se health no e na wonom e kire se eye ade se wo mo beye enhyehyeye se de beye a o ma wo mo kọ awo so no awuwu no etuo ebetwa me shame de no so ase e wo graphic online na wo say Bagri Dam spillage NADMO warned communities to relocate not just a National Disaster Management Organization edi ababe tu dwa se mo Bagri Dam ne importem ho ne ntwio so ne ntwa so nyina ma daworoma se de afibia wonum aye no ye ba bebie dam ne bebie mu kakraka na mo ni twa se ye bia ene ebi kanipa mu anyina se biota frache ebi etimi eka won na ye mpesa ade ne be se surprise ene wo ho no ma na ade ne ebu aba ufie nti no ene nadmufo ede to wonum wo importem ho mo ben Bagri Dam no titiru se munhwe mo hu yie pa na se ensuo no atimi akosoro akodu 234.27 meters ya tese wo de ko ha mabu pan a akosoro akodu aduokono ene atiripo aduonu nan akona nimu yie pa na wo hwe rate nso a ensuo no de eba na just 0.73 meters below maximum retention level ensuo ne niambre pa dam na ewo Bagri ene ne importem ho no enti we die eye enkotosre
ɛna wɔnom ɛde ma wɔnom mo empotem ho no mo sɛ ɛnkyɛ yɛ ba bebie dam no enti mu am wɔ empotem ho no mo nhwɛ mo ho yie pa. Okay, my men so emfa we emfree my joy. Or say Mahama reaffirms Africa's readiness for business. Na just say ye man penny Ura John Dramani Mahama ena ni diplomatic eye towa wo call yen e Japan no ena wo de ato amanfo anim say Africa titiri ene Ghana won eba be ye hihye yie abie kwan ato ho ama investors ana adwuma. Me faway area free 3 online and I said 3 news online. Was say IGP's anti-galamsey task force impound 2 excavators. Not just a special anti-galamsey task force. Yeah, yewura IGP tete yohunu atie ewo Ashanti region no. Wonu matimi adwuma yie pa. Ema monsaka 2 excavators ene afidie mumruntum ya eya wono mutai ede ye galamsey wa monsaka ba mienu na wenu nyina ejina ho se IGP ni mpanifo omudwumadi a wo mudi ni yie ewo dwaso ya eno wo Asante Achim South Municipality no no eno na timi boa ya me no kasei na Chinese fo bi kanka ho ni adade ya checheche wom na ne ehu hia ne se excavator na enka wo ne bo akosi asase no so akoye twenwo no yensa akamienu a eno so eya asemde. Oh, okay. When so as say 5 dead, 6 injured in gun battle over land. Na chese asemu ukopie mu ewo eye oman ne fa baabi a eye ade se nipa num afam awu ena nsia nso epra ne nyina se eye asase ho apere. Now, was a first year SHS student to report to school on October 18th, GES. Now, Ghana Education Service, and what Yababe to just say, so by etro BEC, ni bia wadaro ma results no enya baby, kwana kwa cheke. Now, when ya cheke, we say pair. One more kwa afia edi kind, which first years of one. One best start October 18th. See, the Nina Gunsanyeni. Ahwemu anaje se 18th no mbetimi a start akoya che se wonu omukọ single track any double track ni nyina wo mukọ abom se kabom ya enye asemketwa na wenu official direction every Ghana Education Service ene baye ya che se nkrata baye nso ene ya sensen asie pefe ya ekirem se wo ba atro nso hwe ni bi na se nyame na dom na wa paase a nyame adom a October bosome da etoso edumotwe ene je se empanifuo ahyehya to wo se mrantie ne maba wo ya wo mu ebekwo SHS ni bi no wo betimi akọ na wo hwe nkrata tententia owura Prince C Agimandua Director of Schools and Instruction Division ewo Ghana Education edibeto dwa na je se calendar no academic calendar no first year de no eno na wo de ato dwa no foforo bi aka ho so wo ma hye bo se wo mo de bema yen. Okay. Maminfa way in Free City Newsroom was say Ghana's rising population straining fiscal consolidation efforts IEA warns. Neja say we live ewo YouTube Max FM Ghana entinsima ye kan etwaguo nyina so betimi de wani krotua wisie aba abehwade maminfa way in Free Ghana web. Now, Ghana Web was see police arrest 10 suspects, seize 9 weapons ahead of Akwatia by election. Now, just so kopiemo ewo epoye mantem ya ewo omankonkron Ghana mu ye poye famua. Aprosifo a wono mo epoye mantem o kire the Eastern South Regional Police Command. En wo mo ni wo mrantie abo adwuma dikadikadika. Ya anya asem ketu akọwi a kire no na aprosifo ansa ka suspect makomako edu. Ya chese wo monsa aka pump action gun yibi ene tu a ensesanka ye dide nanenam kra no wo monsa keka bi ni adade a se eni nyina ne se enche bekwa akoye by election ewo Akwatia entneje se anipa bonfo nso wo mani abrese krodom anya sam keto akra na wo hwe se de Ghana Police Service edi information no ebegu ya me no ka se Ghana Web nso akuru kire bi na me kire mu edi amawa ukopie mu ewo Akwatia Y junction e freba bi snap check e hona na prosifo no ebdu wo mdwuma dikadika ya che se abrantie wono ni din edi Joshua Ameniku
wono no na kese wono wo ye gangari ya na gang leader ya na wo mu ya kese etuo ni ade no wono kese wo monitor ebo de guy tuo no na enya sam keto akora ya kese wo mu dia load egu Toyota Haze mu enya sam keto pick up yibi ene wo mu obomodin ya kese wo mu di kwa di nipa bonefosem ewa akwatia ba election ebebo sui na nso nyame ya dom a kese apresi fonsa kan mu di yenim se emra be ye adwuma na asomdwe nso atimi akoso wo bra ye kwoto aba ewo akwatia yi na mefa we free my joy or say we will use reasonable force when necessary. We will use reasonable force when necessary. GRA boss warns defaulters. Ebusuya obetimi aba YouTube said ye ka ho asem no branafo wani be hwade why wadawroma fo wani krotwa wisie eba be hwade ensema ye ka ewa hanum nyina nso no ye twa ede agu ewa YouTube at Max FM Ghana. Max FM Ghana ya enya semketo nti so betimi aba na wabomodin aba be hwe dia ekoso na ye nhwe ensem no na ye hunu ebekoso dia na me nu ka se ma be pie mu ewo Daily Graphic said ya medi kan se bagridam no we de paper no so no wose we de 2 days earlier schedule na che se hono de o mabomodin abohu dawuro se aka nefuwa mienu omo ntena hono ma ne nka abia ade no mbebie na nwumira na wo matata hono na at that time na so no ma bi we de o mama ye nefuwa mienu mu amote bagridam ne important se de medi kan ye no ye de nefuwa mienu na ama mo ntimu momoden a na ba bia mo be locate akosaban na de be ma wo se na mofo na de be ma wo ba modin a na twu ho firi ho na owuo no enya ba akọ ma mefa we nso entwa so e wo media yi mu mefa free city newsroom we Israel ambassador to Ghana and Eka say what say no immediate plans for Ghana Israel visa free policy. No immediate plans for Ghana Israel visa free policy. Not just Ghana and Israel. Visa ho nsensem a e wo se empanimfo hwe na kwan bi so no etimi free no eno ho asem na ambassador de atudwa na me the way twa to anachese no so graphic online na mensa eka no na acting Greater Accra Regional Lands Officer Yewura Timothy Anyidoho ena wo kire mu se Ghana hanom akane no bia wo asase a wo title no etimi ewo nsem amfihia no ade okronkron 99 years and 50 years ansa na etimi akasa asase we de entimi nya wode abiem na abinding hyehyeye egu akwam a mo ankasa asase bi yem de ya na matena so mfihia no aduonum anase aduokronkron no ebetimi akoyi ma onye se wo ye ya na walu su title no da bi enhyehyeye begu akwam aboa mo na bibia nso etimi akọ eba ansase sem ho a enti just a Greater Accra Regional Lands Officer wo ye acting kora Owura Timothy Anyidoho ena wo kire mu amagana fo nyina ensa akabi awie ebusia ye na ye homra na ye ba ensema kanso ye de beto aso ama ebia na wo bi edi ni birthday ene da dua yi wada roma fafa 050 636 7196 na yenkenkan ya na odi ni mfoni aka ho na yenkenkan wo hye wo mfisese afekọ aporo ba beto na se woda so te ase a e wo se nyame ene yeda na se enti ye ba sisi ya ye ba ensema kanso ye de beto aso ama. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no about installing with AC and TV and the insurance cry, it's a deal kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and one Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you now absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. In Shashaka Crown. For more details, call us on 054 401 9552. Wow!
Watagwan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. Warat! Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is Adechie bia akwanya foforo a wode be sori apem akwanim. Mema wakwaba e de ba Max Morning Dew so. Sie Max Morning Dew anopa bia juoda kosi efiada free no nsia kosi no nkono. E de na etetew e wo mpotemu. Social stories e de anu yie ebema wo. Eba no de obokrata eni agopama so nsem a yema wo ne ehia ene ne wose wote. Timamufo mra hyebedwom a yato ne din se the People's Parliament. Ema wakwanya se wo beba abekire wadwen. Ne hawo ene ne yekoso wo mpotemu. Na eba no ade fontenten fidie hu dwumadie so a emira kwanenim. Enti tech tip ebemu wakwanya na watimi asuade. Na se ba na mamre ne amane apomudi hu nsem ena afadwadi a yebo wachidom. Nya atenka na fa wanopa ehye wo nsem. Max Morning Dew. Max Morning Dew 89.7. Get it, yeah, Max, and your fax. Oh yeah, Max Morning Dew goes around the world with the streety vibes, entertainment. Oh no. Max Morning Dew, Max Morning Dew 89.7. Welcome to Monday Morning. Now see if it's all right. Adechi say ya na wose ye da Nyankopon asede a na happy birthday kase pa enkoma Inspector Donko we Efri Grino na wose happy birthday
May you be favored, soar higher, and be more blessed. Wasi Nyankopɔn so emwa wo se de be ya wakoma so bisade nyina nso no ebetimi abam. Enti Inspector Donko Jina ya fidi kese so aka say happy birthday to you. To me, and the James Welcome to Monday Morning. Eye wadum enti ne da so tiase ebusuya ye sanda wase ye mo akwa babiem Ariaba Max 89.7 FM Max Morning Dew so sabre die edru so na so obi di na woda edru so na bese wo kan kranche sam de kire obi wo ho no ma ne na naja afrimu waboto na sa wo pese wo ka sem na koma eto ne yem a sabre die e wo so bomode ade ba e said the Inspector Donko edi na woda ya bo ama no ne oba YouTube a at ye Max FM Ghana bra na fuani ebe hwade won so betimi asende dedications no edu sabre dia ye jema amamo eyemo dia na yejina ya firi kase so aka say happy birthday enkoma Owura Kelvin Ninson woye web developer ewo Arimas Media ha Nyankopon enhua no ntonzu papa enwu na brabo so hey you're safe away and you say na company ene enso ye sister Debbie and Koliko girl ene unhu na slim one love the football ono an any sister yes say happy birthday kese pa enkoma nti ene no would do birthday kekani nyina bom anache say yes say happy birthday every Max 89.7 FM Max Morning Dew so ebusuya eni entna
Ene yentina na yemfa ye billboard no ensomo. Wonim se edu billboard no nso de ne wadawroma. Opese ye didwa ede ma wadwa ton de opese ye bo ho dawuro ma wa. Wei eya konya wo se wontu timi ba. Na woni ye betina se we de nhihye kakra bi. Beche se ye jemu ama wo se gum. So what na dansa Juwenyo So what kuda Juwenyo Afia ka bambo tuwa Juwenyo Happy birthday to you Happy birthday to you Happy alright birthday Happy birthday to you. Ene birthday wishes na say emema ne ya doso asema no. Enso kase de Ghana Statistical Service echire mu no. Emema no eye kuma bi na kemai bebre. Enso edru birthday so ye wish mema no bebre esen ma no de na ekoso. Emfa ho ne day a yede ewowo. Say ye dwada, say ye bnada, say ye wukwada, ya wada, efiada. Memene nda kwasiada. Ye kani nyina bom say ye wo August yi mu nko ade a. Ye say happy birthday. Celebration. Happy birthday to you. Enjoy yourself, enjoy your day. Happy birthday to you. Welcome to Monday Morning. Enjoy your day. Happy birthday to you. 89.7 Max FM. Day, be a joyful one for you and all your morals. Bring you happiness on your special day. And for always. Akosia. O billboard ne de na guso, e de na trend wo so. We dey fadi kan mame. Yo, na me hyase de na me hyase de free Max Buy. Max Buy says wonte ya anopai mame mu amane na menkai wo se. Wo mu guso a didwa dikadika pa ya enye asem ketoa. Enti bomodien na bowura Max Buy ye showroom a atiate se wo man afana ba bia na tie. Bia na wo pe unbeatable prices. Ama woniema say ye phone say ye TV say ye watch ni nyina obenya bi ato na ne me etwemu ama woni sese bia wa ye ready say opese won saka TCL washing machine na ye mfa kettle enter to ma wa mienui eniema akese mienu ameka ho asem yi ye de ma 5530 Ghana cedis 5,530 Ghana cedi nti wunya etua sesika ne on saka ne ma ya kan hunu se 300 Ghana cedi abegubotum 300 Ghana cedi aba abegubotum free bonto ya enye asemketoa eno so echire no wubetimi aba begien Infinite Smart TV ya aba so fofora ehwo nikanika obi kan me kraman ba ne hwo nikanika enti bomode na unsa enka Infinite Smart TV any smart watch ya yakabom yede ni nyina ema 3000 Ghana cedi yede ni nyina ema 3000 Ghana cedi wumpewe na wopeden afenso wubetimi aba beto Tecno Camon 40 Pro na ye the smartwatch nso apiso amawo ye kan nyina efua eye 3170 Ghana cedis 3170 Ghana cedis ka hunu se wonya sa atue sikabutun ya
wanya 250 Ghana cedi instantly ede ahye obotom entimen twentwen so kra na bowura ye showroom sa ewo man fa na babia wo bia obetimi nso alogi on to www.maxbuy.com.gh na mo enkran pumpuni mantem ha se de wobetimi akọ Accra UTC adjacent commercial bank no ana afi second so ye opposite Telecel akane na ye frɛ wo no Vodafone Kumasi ubehu yen ewo edum afenso ni nyina eka edisi a ye wo 45 outlets across Ghana na kyese ye bo adwuma dikadika pa ebi kura na wo de wo hwe na ebe hawa wo de bra wo doko hase ya da kuma junction hi wo ya wo se wo techno office ya wo ko bomodian na wo duru hase na wo se mfa me nko second floor we ba na phone so no say ya accessory say ye dan yi bibia eda ha dadwa na nso nsa etimi akabi nemo locations ya media to dwa nyina efiri hon ma wadawroma fre 0544 019 552 0544 019 552 na ejabra na nso wontimi ensa emeka eniema papa mabobobo sui say ye washing machine say ye kettle say ye TV say ye smartwatch ana say phone mpa on sabetimi akabi ewo Maxbuy minu amento to asoma me fa wen so ensen free techno say wo honum ede Spark 40 series aba na chese 40 no ade se egumu mienu wo 40 Pro Plus ena yesan wo Techno Spark 40 Pro na wonum kire se Techno Spark 40 series yi enye phone bia keke Spark 40 Pro Plus no o se tiniest curve phone sleek smooth and it support wireless charging na kire se enika efe oyo ba enko kita Coca-Cola ship kama pa na esan so sleek na timu se tron pa na ebiem nso esan efa wireless charging na chese wu hia charger cord ene charger head bia oto a ye ma ade a utimi de charge a wireless eno Pro Plus no na Pro no nso so what must say slim stylish and essentially you're ready to flex everywhere you go wahunti baby a odi ubeko bia na chese enkwafo yi phone editwa picture wonso utimi yi Pro no editwa picture and any kama pa na kama nso yesi slim na chese tia na ne wo nsaketo atese me a ade se Pro no ubetumi akita amana ye feyie pa na wasi phone mienu nyina ewo AI technology ewo mu na chese ene AI abai utimi enya bi ewo techno no mu na ebiemo nso so esay inbuilt noise cancellation system na chere say noise ya obi kasa ena minti otwutwutwi ni nyina no wo mo ye bibi wo mu a ebeje sa tekra fe ne say noise ni nyina agumu sade ebe ya wo kasa chese emu beda ho clear pa na chese here clear eno Techno 40 Pro and 40 Pro Plus no na ani kasem we wom ne say water and dust resistant na chese ensuo ekomu a enya de se phone ne besai efi ekomu a enya de se ebesai phone ne say wonu ma ye bibi wo mu a ebetumi a resist sa ensuo ene emfutuen wo mo kire say esan so dual system features na chese ade a enka phone ba ko ebeye no Techno yi Pro Plus any Pro no ×2 na chese ebo adwuma yie papa ya esan multitasking na chese dual no na je multitasking no dual na se utimi hu se phone a enya de se message na wo kwa message keke utimi san ye ade foforo na utimi san bi app foforo phone no so a kama yie pa Techno for say visit wo mo nationwide store bia na chese wonum enkorabata afana ha babia de Ghana fana ha ubenya Techno ni bi ato
na se kwaba ne se wo frɛ wo mo nso di afrɛ wo mo ɛwɔ 0303 980205 0303 980205 anase kwa mo social media handles no IG at Technomobile Ghana and TikTok at Techno Ghana. Techno Spark 40 series. Yes, say a slimmer, stronger, spark everywhere. Techno, stop at nothing. When so assign everyone a one kasa. When say so one chere say one more day phones aba ne bo efu ye pa. Na chese nya phone bia say Philips Essence. Philips Essence. One more chere say Philips Essence 20 256 gigabytes no plus 8 gig 1,475 Ghana cedis. Na chese no bo of ye papa. Philips Essence 20 128 gig no plus 4 gig and also 1,070 Ghana cedis. Sounds any of Philips Essence 10 128 gig plus 3 gig 975 Ghana cedis. Philips Essence 10 65 gig plus 3 gig and also 845 Ghana cedis. Any to know say kwabani say we sika ewo form na wo perform na eye kama pa dia ene na me recommend it and say Techno say bra na ye ma Philips Essence na eno ebeboa ye pa say do sika tie bia no wo betumi so enya phone no bi ato visit must buy ewo nationwide and nasa from ewo 05440 19552 0544 019552 and I say www.mustbuy.com.gh na mbebwa ama won so when ya Philips Essence ni bi ato yes hurry and flip to Philips. Nya ekura mi ewa hai eye mega cash na mega cash de ho adanse de bebrebe pa wenya kasa tenten wenya ena wo phone said ye tie bia say ye yam say ye gomu abanchi na ye touch phone bi ekura wo no se wo pese wo nsaka 50,000 Ghana cedi yibi mega cash promo no wasam na meka no wo pese wo nsatimi ka 50,000 Ghana cedi yibi dia we de hurede wo fa wo phone a *426# and I say *426*. Now the 8# no atato 8# no and a do ebo ewura mega cash promo no emu we NL4 and sasan say twetwe enti wo haw biere ni ho sanso na wonya mfinhia no makomako edu nwotwe men try we nya nkwara ade ni ehia ne se wonya mfinhia no edu nwotwe na sɛdeɛ NL4 asen ase die phone bi ekura wo bia wo fa wo phone na ɛyɛ *426*8# me sense so biam *426*8# na ja ni opesa wo de tum bia wo de atum ne mu ka hunu sɛ wani da 50,000 Ghana cedi ne so aka ne 500 million obetim dia ye ne ma bebrebe enti fa ho age mega cash promo ni mu na won so bomoden a na wonsa enka 50,000 Ghana cedi bi ya tese ye chegu kwai mbene wo move bia na enwum bia etimi kama koma pa Doso edan ho de no wo de edan ho so bu a wo twam a efie bi wo ha ne atworo bibi wo dan nanim me kaya the last time was some 37 Wọ́n atworo atare anim keke wọ́n atworo atare obi won so Jeremiah 14:40 When you bebrebe Emmanuel house ni ade
just say you can say you can't ajebe nene no ewo street vibe no so ne say ebusa se enwum ben na enwum no mu nsem ben na timi kan wakoma movie ben na wahwe asem ben wo bi kan mu ato wutiri mu a ebetimi aye asem da eboa ma wodi akowanim ebetimi nso aye se ebia wonam billboard bi ya tro bibi wo so car ne atworo ho kan nko ai car ne atworo ho kan nko ai obi wa no atworo ho I respect my wife but no what the what the question mark aka ho obi so kwa the good brother ai obi sisi enyanyamia nkadai enyanyamia se de nkadai besiasi enti abusuya ene aye adwada die yesi yepese esire ba wanim yepese yehye wunkran yepese wani je enti wa no enwum ben emu asem ben movie ben emu asem ben anase wo fie kura wotim no inscription ben ya tworo wo fie nanim wonam kwan ho a kai na ye twetwam no especially taxi for no ye omotai tworo sa sek ayi ni de ya omontai tworo no kura obutimi tworo I love my wife on yadia but most of the time na ya ubetwa wani na wani bebo kai na chi no na ya tworo bibi ewo ho eya na ede eya na eye kama etimi wunye wadwen se obekenkan kura wani bo so a na wo kenkan ne de yesi ebie ma mo anopai yesi new week mu enti bra na woni yen emedi dwumadie no se wo be se wo frɛ na se bia wo de wo nso wo de beto so a se ye edan ho se ye kai mu ana se ye movie mu enwum mu ana se wonam kora na obi aka bibi na sa asem na to wasom a bra na woni yen emetwetwe ho nkoma no paya e wo street vibe no eso Mami wa young mama, emisana majawazi yao. Ejia Yesu mama brava sisa, ena tumwa kwa. 89.7 Max FM. Mami wa young way, emisana majawazi yao. Ejia Yesu mama brava sisa, ena tumwa. Udini baby au free. Your family suffer because they're free. Slow city. No rest afuna hu ye de. I'm sure. Nyankopon adom na anopa u street vibe na ye den ye car ho ye dan anasa ye nwumu efie ni de na atwere wo ho you see afem ora safu ye da wase wo papa Nyankopon enja na de ufie asem no dwen ho a te wo sen em se safu ahoma no ati atom unso betimi de wo street vibe na aba no pe yesi na watwe from yesi e be se sire ba wanum ana se sire hye wafunu mumma aha se de ka ni twi no enti 0551598321 and wo fra be pikin sisi a sanso and 055055 and so fly be peke yes street vibe no e de na ekoso wo de na ye kai mu wudi ne ba bia o ka se firi anopai afata me petitema aw afata na boko de aw now street vibe no ye wo fa firi hefa efie mu ekwan ho kai mu ana sa wo de ne de ye nwum ana sa movie mu oh me de town ka ho de ne ya twere wo ho wada woroma da me ka let match FM 89.7 mo Nyankopon esira ama bu ba mo for the match police to go match FM papa on your father wo the Max FM ji wani watemane ne mpotemu me ko mi ba ne ka dara ni na bia hu be match FM papa match FM papa no of a reason is say oh really there our very PlayStation of oh I want to take me that
ọmọ ọmọ tí bíbí ní ẹni kẹfà títí káàdù. Káàdù nù. Ọbata Nyankopɔn enhyira wo papa pa yɛda wase ɛmo akye. Udini baby a ofrefri. Udini baby a ofrefri anɔpɛ. If me the gift me frɛfi so too. Eh, so to mfo nyina mo ho yɛ de. Nyame adom obi a ho yɛ. Na oba pa. Wo de ne yɛ den, street vibe no wo fa firi hifa. Efie. Efie no de ne atwere ho wadaworo ma. Maulolo. Maulolo. Na je sa se kyerɛ sɛn. Nyame so. Nyankopɔn yɛ kɛseɛ. Ah, no wonder so omuka maulolo tɔ no. Na wuhu saa no de na wasua wom. Me won sɛ adi na mu nyame ne hene. Adi mu nyina mu no Nyankopɔn ene hene gift Nyankopɔn hya yɛ da wase ano paipa. Sɛ won so de wo vibe aba bɛka dwumadie no ho. Udini maybe a ukasa free. Yes, na what you from more. Now, vibe no fair free hifa. Vibe, my first midnight. Who would die who? Now, the idea no watch wrong who are that worma. The same people. The same thing. The same people. The same people. Not I said you're saying. I fear anything. Nipana, a baba can't answer. No promotion or do bako. Nipa ba akona. Ah, kake kometo na. Na saa no na adesuade be na wasua wom. Adesuade be wasua wom say. Nimpa ne eto bia no. Yesu ban ya ba ko. Nimpa ye. No kwasem Nyankopɔn enhyira wo sɛ wo de wo vibe no abetu dwa ye de wasepa e wo Max 89.7 FM so atia to mu awurade yesi na watwe foforo mu ntie bia na wo vibe no wo fa firi hi obu akwa laptop kiosk ne atworo bibi atare ho uhu saa adwimbe ne ba wutirimu na san na ya wo ho ye wo ubetimi afa wo de wo ka ho said obi atworo wo dan ho said the same people sankrofukuo na wonum a won so wo de no etisen ya mu akonya sebra na yesi na watwe foforo mu de ye de siriye hye waforo mu ma e wo Max 89.7 FM won so fo adwen e ba betu dwa Udini baby a okase free anopɛ be man nanka wo voice no wo matwo ba mu a Obaze from Emmanuel. Imana wo frɛ free hifa. Free amanfrom. Amanfrom fo nyina ho te sɛn. Wo amanfrom na ya hifa de ni bia because ebi wa denta ne important. Adenta about. Oh, correct. Na anopai wo vibe no wo fa free here ye car ho, ye fie ho. Ana mpo se nwum bi no wate. Eye car ho na de na atwere wo ho adama. Eka no ni atwere ho apolice fo nyina ma me ba ako. O say a police fo nyina ma me ba ako. Na wo hu ni sa de adwen na ba otirimu wada woro ma wo. Na atwere ne ka ho a police fo nyina ma me ba ako. Enam se adwen be na ba otirimu ebra wo hu sa no. Se o de dia police fo atemu to wakan kwan sense mu na atwere mu. If when my police in no, a general, and what kind of what you are going to carry to Uncle Papa. Uncle Papa, I know what rest of that. Oh, Yangupo and Shelpa, so the vibe no, I bet she have one or pay. It's here then suffer for half for one more race junction and important. It's Yamuna.
ai wose apolisifoɔ nyinaa ma me yɛ baako kɔ na kɔpepa a watwerɛ still dada no a enti wo pa kyerɛ sɛ dɛn aden anɔpa yi wo fa wo vibe na firi he ebi fa wo mu de afiri ntoa mu yɛ de sɛ yɛ fa firi dan ho yɛ fie de afiri kai mu ana kai ho a yɛatwerɛ yɛ fie de afiri anwum ho ebi ana yɛ movie bi na wahwɛ ya mo akwanya sɛ wo ne yɛ mmra mɛkyɛ vibe no anɔpa yi ɛwɔ max 89.7 FM so enti no ebi ana number na pawani so kakra 0551 598 321 0551 598 321 ana 0550 055 522 ufra na baby a wo fa wo vibe anɔpa yi si na watwu foforo mu no woni yen e de asisi ani akosua wate ne amanfo ne e kire ye we de sobodua mu wada woroma wodi ni baby a wo kasa firi the friends kasa firi Ashama Jericho aw da Ashama Jericho de waduru ho de ne ye chia Ashama atade kafo nyina yo bia ne Jericho fo nyina na Jericho afasuo emu oden wo ho de emu den anopa yi wo fa wo vibe na firi hefa ka ho ede ne ya twere ho taxi bi ya twere chi girl binti hey agosu ya busane say na girl binti na ohun ye de na ba na adwene mu eno na me bebu say na eno no e ba ne say na de na ba wa adwene weekend they gave into be their true gave into be the prison na car no ye wa wo car na se wo ko hu ne car ho oh ni me na me true na car na di ani awe o si ni die wo hu se ya twere wo kai ho se girl binti ye tia Ashamanfo nyina yeda ma se so se ma badwumadie no eso kesa kwasu amanfo wonsam hye omombo so siga binti wikani e bia obi ade asotro awo awurade nyame mema so kra so mudue mu awurade nyame he na wo fa wo vibe no afri wo de no wo fa afri anwum mu ka ho efia ya tworo ho eye movie mu ana obi na waka asem ache bi efri 90s 80s 2000s achire wa aka wadwuma na wo de aba obra na wo de ache okotodwemu a yesi anopa yi woni yen enche ewo max 89.7 FM wudi ni baby a wakasa free FM Esther take gudende aw abawa Esther na ho ye de ya me adumo na anopa yi de wo vibe no wo fa free hifa me de na ye mi kan nyina ba ko ya guest house na ba ko e bi eba guest house ni thank you Jehovah na biya bani ye mighty solution ti subiem guest house ni thank you Jehovah na biya bani ye mighty 77 okay fine eti thank you Jehovah no hu ye de na ba wadwuma na adesua be na usua free mu me hu ye na me bi se ada na guest house a selfo na gu on ya twe nim thank you Jehovah kase sebi fa sebi tu ho na de enchen ye hey abawa okay fine we dey bia bad ye no so e wadama bia bad no me bi sa ni we na sa dan wa twe ni my two series o si bomi na be bia wi tu she na be wo it this tired the go hey bodumbra mfo mu de asem beba o se e ho ben ka so ane important mebo a muni nyame entna so that hey akosia ehu o thank you Jehovah na Matthew 7:7 bomu bebi o se de tie bia ye bedidi obi aba homa nso akosia so bodua mu din ene bebi a wo frefre Philip o masia bebi hey ko fili wuntimi ntina vibe na kiki bo ana papa bi wo mi krom go mu aba mu krom wa cho ne dan ho so wo kwa asole kwa aw na uhu sa na ya de adwene na ba utirim oso no de nipa bi nti on kwa asole se o hwe ne life no hwe nkofo bi o mo amuso o mo kwa asole a o de to kra ne de ne ye sa na uhu afutu sembe na wo fa free ma na se nkranhye sembe na ba utirim no o se yen Christian fu no ye kwa asole o se ya na ye be fepete bone no
Asem ye da wase pa se wa timi aba ba kire ba bia wo fa wo vibe afria no pay ye ma mo 2 minutes pe ma da woro ma mo mfre na mo mra so na mo fa ba bia mo fa mo vibe afria no pay no emra ye si ye street vibe den na ekoso wo mpotemu a wahu ama wani agye ye ka ho obi aba homa no so wodi ene ba bia wo kase free. Good morning. Good morning. Let us say you, Mira. But you're very Johnson. The catastrophe is our land here. Oh, and some for you, I'm a way na. Namia do be away. Pa Cromney, name Potter me a church for you na. Must shall have Obia team at the film. You need the program no fan of you. Oh, Yami and Shram, and I'm on the animal farm of vibe and free, and I'll pay. Your father is Isaiah 41 thing. Now, a honor no actual saying. I say it's Rumino and more common to Namino Yankupon. Yeah. Oh, money and Namu Swam, Panyankupon is. Meeting for Yedamasi, say the Bia Munya Daji. Some of the Jack Pimana, some Munya de Jew, na Muti, Yankupon. No, quite I was here no dear be chat way. And okay with them. When I hear last caller, I was street vibe no so. We didn't baby I can free. I shall find myself I can Apollonia. Yeah, Apollonia City from where dear. I shall be an. Nano pay mu from vibe free him fa. In fact, I'm here. What's say? I'm here this master. Oh my trod I see. Never quit something that makes your heart smart. I don't know what that say. I just say. Who ya no nchiremu be na ba wutirim. Nchiremu ba me say we here bibi ade a we ma we ni timi. And say wunja ye so ko so aye. I was so koswa aye. Ishi asamanfo nyina. Mona asamanfo mona mo ye last caller e was street vibe no so. Say esan biye tumu e wo people's parliament ni so a e ya momra na mo ne medical so bo mu wate. Ba cho. Ye damo ase. Akosu ya na ene de asensam hyehye nkrofo bu ah wie enkofo wo street vibe na me ka kirewo hwene ye fa wo car ho ne ye fa wo fie ho ai bom no bebi o ebi kura de ye VC10 ne guest house ne na sefo eni nyina ye oh oli we de mana konya oh we de wasrew we de why ni baby akasa free ule wulo wa bibi ne dia wadama wo kiye yi wa free so aresa kiye kwaja wo morning ye fra o say o kasa free tru hu fra fidie no ho we de kasa free da na o street vibe no fa wa he eno no chire mu sen oh wahoma ne nye ebusuan ebeda ne ye ho na yaje aboafo nkrato abasima ye ba enipa bebre e wo Max 89.7 FM Max Morning Dew so ye ba sisia. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insulated kura. Essence deal kesi every Max buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and Max buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now, absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlets to start shopping. In Shashaka Crown. For more details, call us on 054 401 9552. This Saturday.
Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA Intelligent. Atomic Energy Commission Okrumano. Omo yede wo. Kwani Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquest. Yan can say Truth Conquest. Truth Conquest. When St. Augustine is talking about, Adisade is talking about the best, it's always good for Adisade. And then St. Augustine, perseverance, conquest, on. Truth is what? Then I Truth Conquest. Mo persevere, mo yede is truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Hello, Ebusian 4. Your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. Efi Joada, Ekosi Fiada, Ebo non-crew kosi se Dumienu Beboa. Program no air live on Max FM. Na nika sem ne se die. Ya system ebo non du kosi se Dumienu Beboa. Program no SIN live on Max TV. Eho ene ye Boran Crofama so. Nya for the major leagues around Europe. Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any de kikaon. Afeso so ebo na kutukubon sem dia. Enwa any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena. The BIA ho Professional Boxing League. Ya de hun sem nyina ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League. Yeah, there's the statistics and all the details you want to know about the local football. And afimpo agudi ensema ekoso yemaemu. Your segment this is the predictor. Emu hwampa. Yeah, the matches beba, yeah, be more odds. Now so what's me trabia dibi. Sounds so any of the big interviews and penifo kukudan omo kasa edimu ewo Ghana. Any we are still good ensem. Omo any omo etwetwe komo. Inti Shiame, minima bedwafo, efiti Joada, Ekosi Fiada, Max FM and Max TV. Adichie bia akwanya foforo a wode be sori apem akwanim mema akwaba ediba Max Morning Dew so sie Max Morning Dew anopa bia juoda kosi efiada free no nsia kosi no nkono ede na etetew ewo mpotemu social stories ede anu ye ebema wo eba no de obokrata ene agopama so nsem a yema wo ne ehia ene ne wosewote timamufo mra hyebedwom a yato ne din se the People's Parliament emu akwanya sa wobeba abekire wadwen ne hawo ene ne yekoso wo mpotemu na no ade fontenten fidie hu dwumadie so a emira kwananim enti tech tip ebemu akwanya na watimi asuade na seba na mamre ne amane apomudi hu nsem ena afadwadi a yebo wachidom nya atenka na fa wanopa ehye wo nsem Max Morning Dew Max Morning Dew 89.7 Maji wedi tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe ele ti so bi fe be dia aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koso a feel masaya se Oh man, I the kindness from that little right, Charlie. Black and white TV day coming up. Go get him. What up, Welcome to Monday Morning. Get him. The Volta regime, era. Let's go. Get him. Special delivery. Let go. Get him. 89.7 Max FM. Get the bit. Go get it, go get it.
Ganya, come a coba, my dose and a funaga. Having a program, a perfume, a jadanja kuchu, I'm a doji kuchu, you don't have to sue. Yes, no matter the don you toe, over happy what Jack Bella, we and who I do. Get a figure if you go galawaka, ow, no one club to go. Get up, hustle for the money, unfair when ye aye no ho te se Max FM no wanti ano pa na se ho besebeso ase wonyare nso wonti apo eni ntine ye de wase am akwaba e de aba Max 89.7 FM we aye Max Morning Dew yese edu ano pa se ya ye ne wa ye boa am asore waka ye boa mo asore putuprumu ara na watimi akwakodi wudwuma se ye school na wokọ adwuma na wokọ de biara da odi efo afidie ne to Max 89.7 edu dwada kopum fiada de a na ati ye Edem no wesikenti Kobo manu duko Zana sikaye moja Sikaye moja Zana sikaye moja Gato wuko gada pakama na wuka voana na jekore yakama aga kudi shika kwachala Jean the president no call wukada naga mala shi woka bu kada money ene idea na air trend FBA entertainment industry ni mu idea na air koso when say na watching ya yesi mu ya babesi efiada ameme nda kwasi ada nefuam yenu pa hyentem nsema adwure gunyansam ketwa eno no na entertainment update ede ebrewo ye woti wasom so wan head ante ne yie ebi wo hono ma wate pa batinchiremu na head anko yie se wodi wafidie ne to Max 89.7 FM ayebema wonchiremu yebema hunie ekoso ewo entertainment industry ne mu enti bomodia sawni embedi kasubo madwara kopum fiada anopa bia because ebia na woni ada agenti wote mu a yeda wase chia wo emwache efie nso na wotie ya firi a nyankopon enhyira wo na se bia na eye YouTube Max FM Ghana ena woni yen e stream ya bomu a yekase yeda wase papa muni ho aye ni ho enti you ready say be mo wate wasom any videos ne de ehne epocho Max FM. Say I don't be a shram, yeah. You know, say I be better past anybody. They say we sure, and your boy, no. See, so when the hustle know they make chance.
de bia nani ekuye ho na munim se na wotwe a etwa mu na yokofo efre Bra Charles ni ama mensa ya dodo na ta frɛ no Shatawale aka na ne frɛ no bandana ekwohye Jamaica ba ya ne kobo adwuma wo hoye papa enti obedu Ghana na kyese wo se bandana no oyifiri ne tito kyene baabi na Shatawale ni timi edi entintiman e wona braboso na efiri se wokọ yoko ho ba ye na yetetiti no huhu se emse Bra Charles waboto ne kra awra ho ena enura da wo kire Ghana fo nyina se mo amuka se ne kra awra ho se huti ne mo wo bo edi ewura epunimu tim no mo amu video na etwaguo no ya Shatawale utimu se wakọ beach wayi ne hu nyina ena aka ne white yi shorts bi ehye no ena wo sa epumu nsuo no wo sawdi gu ne so na minimu ara agosu ya so obi asem to obi na se bia ye yiri film na okọ pum ko hohoro ne ho a eno na ya na se kire sen on say normally ya na ye say cleansing physically and spiritually cleansing ho na enti we personal cleansing na obi na ama no akwankyere bi ni ade amamre mu no on say nipa nti asie mu no yado kwa baabi sa especially prison and police station cells and bibisa ukodama e wose wo cleansing ho kransa na wakofie ansa na wakofie yes that is I believe wow enti enu Bra Charles ye Shatawale wo ye no utimu se okọ pumu ena je se wa fa baabi a rocks ne wona nsuo na beta ho no ena wo hwiegu ne ho se wa jai ayini nyina ade agupo ni mu na so na anu adanso Nyankopon eya adom ya papa ye brother ya de nyina Kwame Jokoto watimi graduate amene wakase wo masters in international politics and diplomacy na kyese enye sini twane sini yinku a etoro bi nso a na ja wakosuku kakra na wasua nimdie kakra na aboa ma bibia nso etimi akoyie na wasa shatan sensem ya na yewura Kwame A+ sese wono odi ni dwuma se emra hyebedwamni eno so wobone nsempa edi ma Shatawale eni shatter movement no na anu ada ne si ye senyo mokora na ebi amkọ honhom ani honton ewo yoko akachi anga menye sure se ka ebeyi no sa na ewura A+ echirim enti wo so wo fasa akonya iso abo shatter movement no dance okin in the whole Ghana for no wo se o fasa akonya iso na ja wabo wonu mu nyina abaso na watwe nso asema esi die akoso ya wonum se ye bra medical okobo show kakra na wo bra wo bo show ni mu ara no ene ohun se nkrofo edi sika egu no so wonum se sika papa bi na se sika no kra bi ani ho yefu numba na ka se sika okoto se da bola so kra fa na wo yo hene medical sa hwe no obi an spray one Ghana cedi papers na engu ni so no person so no obi an preferences nti o person ani ajise ya friend ba no abayi ne ho ano ayo wose hwe no obi an spray one Ghana cedi paper red no wonipa akro wa wadwen so obayi ni dwam ayi ni dwam kese enya Ghana one cedi nipa na yesika edi wo Ghana ha sei ye wo 50 Ghana cedi de wo ho 100 de wo ho 200 de wo na obayi ni dwam na de one cedi ba. What are you trying to say? Okay, what are you trying to tell me? Na enra video bi so etwagu ye was social media no so ya Ghanaian actor oyisini twesini papa ni why dey papa ni em se Nyankopon afre no a wo ya sori enya asem keto nyame de ne nsa ka no nyame de ne nsa ka ne se yehun se fire conference bi na ekoso ewo Royal Victory Family Church ya eno wakwa abenya papa ni asho kasoko na ya na asofofo ya wahye bi na ane o luku se kronkron ena na Ghana for kra buza se
na se papa yi die papa ni die nyina enim se ne brofo ne ade okeka e woni sini twane ne sini yiem no sini ne wo yie sini ne wo twa edi sa aka soko no ehye no na kese mu pa che sen oh papa ni mpo de oja asofo nye no ani am sa afi na abedan krofo anim oh papa ni asofo nye de asofo nye de eni e behwe me ya na me imagine se na bro ne brofo akakraka no be kan wo preaching ni mu a eno na ya na me imagine na brofo akakraka no na se no de nkane ne nkanya hwe na se ne nka obi nti eni ube preacher da no de obi anti no kwasem se na enra nso enra da ena McBrown her excellency or yeah appearance e wo TV so ena Ghana focus say yee we dey nko ye gya adwuma no nka adwuma na me se ko ye gyai onya ye ne nsa sana Ghana fo eka sana Ghana fo ka se nka enra de nyame nko a ka wa map TV ne so de a nko ma dwen omo de beto so ane se e me se ko ye gya adwuma na hye Ghana fo na o se da bi ye nyina ye nim se onya accident kakra wo bra na okotwa music video eno kura no nye sika na ewo ho no manka ne sa no kra nka ye TikTok se tim ka TikTok fom ene se nyame ye na doma kakra wa ye operation na okoye no so no otaye no e bia afeni afia no se bia brane mfa dompe we nhya ha brane mfa na de we nhya ha se de be ya ne nsa na aye we ne betimi agina ne na so asi ne dadem tinye se bia wagya ya dwuma ana se media no wa free so wo hwe na pamudin na me ka McBrown asem yi na kosua ayi asema ba metirim adoye okay adoye ayi enura usenene 3 days Saturday no esu a Mrs adoye esu e wa de fo ntintafidie no so no ene no me a wodome ye no na nya asem ketwa wo se wanya adwuma na wanya no so adwuma ne boa no adwuma no ye expenses ni ade bia hwe na no mutu kwan ko US adwuma na na twa ticket kwaje visa ma wom enti na wo TV ni so na no memema na da beti so se kutu se ba mo nyamudie ni bia na oda nyame ase e de ama na adwuma mpanifo na am se Ghana fo afa na wrongly enti woni pa akura obema na di ya wo adoye na ekasa Mrs Adoye na ekasa wose woni pa akwa obema na di ya obema na wura ho e wa asem we ye wo kan ye no no wanka ne bone so e na nya McBrown so na wo sere no waka ni pen ne no ade na nya asem ketwa wose anya McBrown e na wo no wo sere na emu ade na adwuma mponifo ye ma no na nani aso na eye ne de na eye ne kwan kra so obe chire no ade na esu a wo su nyina nua Ghana for enuabro nya ne nem they normally read meaning to something a chese wan kasa atwen ho kra na wonti ase enti eni kwan so chire eni kwan so chire ani enu ade wa be chire mo se woni pa koro a nya ho na adwenda se bia wo be ye na de no bi ye na de mutimi kasa odi nipa asemasi miwa nipa so kra mo kasa wodi nipa so kra ye sa challenge ni bi ai se kutu se ba ai nya wo die ni bia na fe si de na well en wo de abeto dwa na wo chire mo no se wo a won kan so first a wo mi na no kan nko ade se wo de asomasi na wo benten na wo be read meanings na be ma akofo wo hawa na sa tete abre wo no na ware a wo wade ne na busua de wo de wuje nyankopon ai wo de age ni pakoro se ni wo kwan kwa ba ko hunyame a wo akoda ne dua ne de ye pa kwan kra wo ba fa so ko hunyame akoda ne sa dua kese ya tie se de ene wankasa wasam ti kakra wo kwa ye de som ye tiefo mama fa we entwa to we so efrifela makafu o say I'm a soft girl if you stress me I vanish hey say ni chiremu ni say no ye street vibe na that be entertainment o chira say wo no o mere ma wo be man pressure be ye he we ayin say wo de o haw ni adwendwe ni atete be to no so a ni tietie mu a wo hwa ye mi say na bra medical o hwa na chese nse ne mo obi adin wada ama da bi say de o si chire ide na akosua wo kan so ama obi adin mo die wa mo bi adin na so asem ni bi wo ho no ma ye twa eho ne ye de aye dance entisa na chese o hwa vanish free ayi ya bra medical bra bomu na chese o hwa na
stress no na edros me fa we ntwa to na award winning American singer your friend Little Nas X sana nkrofo tai e de friend pa and anu ye wo hono ma na yete sa prosifo nsaka no no bi obo no nwum de one de na prosifo ache no na je sa prosifo won mu America Los Angeles echire mu a ebo obeyesa ahima 5:30 ewo US abrochi mem na chesa wo de ba Ghana kora 12:30 mu ho side no ena ebro no so fofo ba bia wote ne hu se wayi ne hu nyina emena ka ni jokoto pe hye no wayi ne hu nyina na sa Little Nas ya ye ka no ho asem yi wono no oye bema enso biribi ba ye hu se na fubo so se edotwom ne wonyem a chese nyame kora ye na doma so ye na somdwe mu hwe na nim so de na bema na gina wo enso ne hunama kwa ne de wotim se bibi wo mu ya anya sam keto akora enti bro no so wofo a wono mo ne te e wo Los Angeles na omo kire mu a ahemachi ba bra ya yi ne ho na aka ne jokoto fita na hye no e na wo kekam disturbing potem ho no mofo e na ja woni ma bro kire nso de wo ye hwe obi be fa phone e na wo mu di mirika efre Los Angeles Police Department e na wono mo ba be che sa Little Nas X ya chese wo mu de no ekotwere kukum nanso wo mu hwe charges a wo mu de ebo no na chese bibi kwaso nti na wo se wo mutimi de ne ko ayasabia na ja ya hwehwe ne medula obrongata nim se bia na bibi ekoso wo ho no ma nti eno so ne akwawie no abrante etuntum tobrom ya ye frɛ no Little Nas X ene wo to nwum ewo America bruchimemu na sabra ayo we de kwa de mintimi ka bi onu na nkasa no question mark won sabra yi na sesi question mark ewo no papa yo anya no so won wanye Yesu Kristo ni yo anya nsem de wakeka bi wo ade fontinten fidie ne so pa wo bonwum so ya na ko nwum no timi wura pa etimi kɔ papa obi nim ne ha no ensem koso nkrofo adwuma koso ya amanfo go through a lot enya sam ketwa abeyi bibia be ye kama nti aha ne ye entertainment update no AC ye dan ho aba segment ne de wani tua edoso bebrebe ebreba mu na se ye be ma okwan mu abekire wadwen so a na ya ma okwan mu abekire wadwen nti ye ba sisia my level it's back maybe today I don't get nothing but tomorrow I go get something and I go buy a motor for mama. But the enemy won't worry me. I go show all of them tragedy. No be today, we start to. So if I sing my song.
sukan die no yɛda wasesa mu akwa babiem de Max 89.7 FM Max Morning Dew ɛna waso eguso a wutie na sɛ wo hwɛ yɛn ɛwɔ YouTube die a ɛyɛ Max FM Ghana wokɔ na wa subscribe na yɛ shows ne yɛ programs ɛde agu wo nyina nso na wabɔmɔden ahyɛ ɛde ama yɛn sɛ de bɛya bibia nso betimi akɔso na yɛ sign for saa konya so de happy birthday kɛseɛ akɔ ɛde ama owura Kelvin Ninson or your web developer ewo iMass Media ha ye sinyankopon ensha no papa sanso na inspector Donko won yo ye prosini o ya ban ni pa won wo boye ho ban ene wodi na wodanti ye sinyame ensha no papa who do birthday na kan hu sa woni sister Debbie slim no kokko no one love the kubolo ni nua bia no wono so ene wodi na woda nti se wodi wa woda dia na woni na na etwi so na woni na ena edi wa wodai to them at obini dem coaching now we nim for board sin money na no 89.7 Max FM Roman father so I I will buy some FNL. One woman so one cannon. What the bone my head in the bed. More the prison so on yet then. Naked showman in Palia. And you will not me, you. Baby, baby, the new tinta. Nada when I'm here so. Feel so be a wire. Been this is a new day. It's what they to done. What be no need on the inside. Obisu want to mwado si debi ala order na nyamia safe is a one power di na bi o mother macho so I then Obile so no di po show be yawa yo 89.7 Max FM obile so no di abeligo Kade tilapia say eagle jamon ya we young with their sub and swimming I will say your best to move on to the next will pass forget until then you happy yourself yeah you making money building mansions you getting married oh you true you mate you about them could be we maybe I believe I'm being married honestly and I see a showroom. Nabra beji TCL washing machine, any kettle. Ye canning in aboma ye de amount 5,550 Ghana cedis. Ye de amount 5,550 Ghana cedi. Unya tria sesika ya ka hu se wonya 300 Ghana cedi. E de a show bottom say kulem. Uni obia eni asem. Afen so no. Branabeji Infinite Smart TV. Any smartwatch ye de tattoo amawo ni mienu ye kan afua e de amount 3,000 Ghana cedi na umpe we opeden eno akire kura kwada nchen a
Yɛsan ama o Techno Camon 40 Pro na aba foforo no phone na ɛyɛ sleek na ɛyɛ kama ɛho ahosuo ne colors ne yɛ kama paa no yɛwia yɛbɛsan de smartwatch api so ɛde ama o sɛ twitwe ɛno no yɛde ma 3,170 Ghana cedis kai ho sɛ wonya twia sɛ sika botini ameka ho asɛm yi ewia wanya 250 Ghana cedi free ɛde ahyɛ obotom na wompe we wopɛ den Omodia na visit yɛn sra yɛn ɛwɔ www.maxbuy.com.gh www.maxbuy.com.gh na bra beto nneɛma bia ehia wo sɛ yɛ phone sɛ yɛ kettle sɛ yɛ washing machine sɛ yɛ smart TV sɛ yɛ smart watch accessories ne ade nyina nso ɛka ho kan hu sɛ Maxbuy yɛ biebie locations ne mu yie paa enti wokɔ Accra yɛ wɔ UTC baby a commercial bank ne yɛ ne wɔm na yɛ adjacent pɛɛ afei nso wo ba circle a yɛ ni Telecel akane ne efrɛ wɔ no mu Vodafone ɛna edi enhwanim ubowura Asante Mantemu a yɛ wɔ Adum Kumase ɛhɔ nso wobɛhu Maxbuy yɛ showroom wɔ hɔ ɛno akyi no yɛ ka ne nyina bom a yɛ san wɔ 45 outlet ɛwɔ the whole Ghana na kyerɛ sɛ Maxbuy yaba wo fie kwan ano yɛsɛ bra na wo ne emedi kasobo mu bra na wo ne emedi dwa bra na beto ade ɛwɔ yɛ hɔ Maxbuy de yɛsɛ yɛfrɛ yɛn quality you trust prices you love bomodiana fresh 0544 019 552 0544 019 552 na bra na bebe fa enema papa ekofie ko yusu na Maxbuy de ye wo ho e de magana eni ewiase nyina akosua ma memfa we ento aso e wensu efri Maxbuy yes Philip Essence 20 ekosi every 10 ekosi 20 na gigabyte no ye wo move from 64 up to 256 gig na ebo no say na tie Philip Essence 10 ya eye 64 gig plus 3 gig eno 845 Ghana cedis. Philip Essence 10 ya gig near 128 plus 3 gig eno 975 Ghana cedis. Philip Essence 20 ya gig near 128 ye better the 4 gig account ho extra eno so 1070 Ghana cedis. Salso na Philip Essence 20 ya gig near 256 gig no plus 8 gig and then 1,475 Ghana cedis. Yes say bra na bejo Philip Essence said o sika tie bia no ubenya Philip Essence ato frɛ wo mo e was 0544 019552 0544 019552 and na visit wo mo e wo website www.maxbuy.com.gh. Yes, say Harry and Flip to Phillips. Me sign so ewo Techno Spark 40 series ewa hasay. Ye wo Techno Spark 40 Pro Plus and ye wo Techno Spark 40 Pro. Ni nyina no ye say eye phone a features e wom no eye kama ye pa. Eye slim, eye sleek na essence eye smooth. Ewo AI technology ya chese wo betimi edi phone aye ade bia wo pese wo di internet anasa wo di abefo niema wo gadget eye phone ebetumi aye essence eye inbuilt noise cancellation system na chere say nya phone a wo kasa eye dede anampo so obi kasa chere wo a wo ti dede ewo akire eye clear we eye here clear eye ade say ubenya bi ewo phone yi ebiemu nso ewo water and dust resistant na kire say ensuo komu enfefi komu anasa anwea komu eyade ase ensei phone no na etimi resist sa eniema nyina eniti Philip Techno Spark 40 Pro any Techno 40 Pro Plus no eyade ase eye kama yie pa wonya bi na wokita ebeboa wo yie papa na se wo pesa wo frɛ wo mo ewo wo mo ahoma isu a eye 0303 9802
05 0303 980205 and I say kwa wonum eye social media handles no IG at Techno Mobile Ghana and na TikTok at Techno Ghana, TikTok at Techno Ghana. Yes, say Techno Spark 40 series, slimmer, stronger, and sparkling. Yes, say spark everywhere. Techno stop at nothing. And it's Techno series no. Dear say what modi apa edwama enso a wutimi hu say kama ye pa. Ebo adwuma dika pa ti pebi na yusu na won so ebeboa ye twa ye hu sima ye beba sisia. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of spirited debate and fierce competition. Augustus has produced all the best dignitaries in this country. We talk about Pakwesi Indum, Totobi Kwachi, and all the Hoyboys went to St. Augustine's College. Master, stop your bin. Central region. If we say for Obako School, they say for Kumasi High School. No question. Have you heard of Agri Memorial? Oh, that's the best school. Very, very best school. The Kumasi they schools are two schools, Prempeh Opugua. Kofo went to which school? He went to Prempeh. Prempeh is a college. And I don't know we are Prempeh College, obey president. No, one can say young first schools, Niranto colleges, no can say young for Monto High School. High school, they college pay. College invest you. College, you go America, college invest you. And the end of Kofo say young school in high school. College, you know who's Kumasi High School right now. The Minister of Education is from high school. High school is building a stadium. I must produce all the athletes in this country. Achimota have produced over 3 presidents. Kofi Annan went to Infantry. What came out of Adi school? Tell me. Now one from Adi school. Canada just one from Adi school. The best comes from the Central region. The schools are no one Central region. More moving science and math schools, no. I didn't produce. And then project balance equipment, Ben, what produce Ukroma. What you are job in the national maths and science schools, you are winning at the end there. Quantagra won't even produce it. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Adetie bia akwanya foforo a wode be sori apem akwanim. Mema akwaba e de ba Max Morning Dew so. Sie Max Morning Dew anopa bia juoda kosi efiada free no nsia kosi no nkono. E de na etetew e wo mpotemu. Social stories e de anu yie ebema wo. Eba no de obokrata eni agopama so nsem a yema wo ne ehia ene ne wo se wote. Timamufo mra hyebedwom a yato ne din se the People's Parliament. Emu akwanya se wo beba abekire wadwen. Ne hawo ene ne yekoso wo mpotemu. Na eba no ade fontenten fidie hu dwumadie so a emira kwananim enti tech tip ebemu akwanya na watimi asua de na se ba na mamre ne amane apomudi hu nsem ena afa adwadi a yebo wachidom nya atenka na fa wanopa ehwe wo nsem Max Morning Dew. Max Morning Dew 89.7. Welcome to Monday Morning. Me I see me penny pa. Because I'm why you see me did. Kwekuana nse madam pa ne kame hunse. Papa me na me kakra me di France. Me minima when me dance and do as. Life is a wild carnival. Mama me ni many be why I can wash. Ekitamina we need me to me pass it. I cherish every moment me my spirit dey free. Life is a wild carnival. Mama me ni many be why I can wash. And pim top of do a mess sorry. Nabusu ya didi ya me want. Any mere won pabu anu ke en come. And pim time pim. The top of Ebusia me na wase ensign emo akwaba enfambra Max 89.7 FM Max Morning Dew dwumadie ena wasogusu a wutie anopei.
wɔsi sɛ empempem dɔ no a empempem so bɛtan no nso ne nyinaa mu no ɔno nko ano onim ne ɛkɔ so wɔ ne tirimu enti afi na wɔde wɔkasa fidie na to ha no ma yɛda wasɛm akɔ aba mega cash sɛ bɔ mmɔden na bra na agya wada woroma unya phone sɛ yɛ yam anaasɛ ɛyɛ digital phone bi smartphone bi abasoi na wobɔ *426*8 hasha uti ye yi obetimi enya 50,000 Ghana cedi aka ne sika 500 million ede abo bra enya sam keto akora unya etia menko ho sanso na sede enelifo asanyase no utwa ubedibi mensa ka the sensational now what to say mponi me hu yo Monday morning yes I'm okay. I'm feeling good. Yes. Yes, Eja, you have to be positive. No and the positive things will come your way. No question. Because say, Eja, do best my kum. And Eja wish every day. Annie, I say, na my don't make a trend say, come na my ye. Come na my ye. Come na yeni mu say twaso say apology na ni enamu just say repeat obi to me hia a woni mu pa o enso obe size o kakra wo size wo wi na aka say na de na ekoso o say ade mo repeat de bia mo say technical say semia ese ye pa omo cho abotsere because ya mu ya kasa ye repeat anya ye de o da bi anya ye nde enti wo mo nte ase na wo mo fa nche ye enti enu nti na na ma ye ko mu anope enu nti na wa ye ko mu no na mom Rino update be na wo a wo de ma wo de akwaso wo ye woman's con a woman's con Rome has been vindicated. Okay. Georgia kasa wenya Rome into wode na ko prison. Wa ma ya beche na ko prison. Ba nyame adomara kwa. Nyame yi na firi mu. Ene e fa ni se utia ye yie. Ane into Rome utia ye yie we pie prison. If you want to do musa who said no, the killer will be Georgia. And if you did not to Abe Fontaine Tanso. Yeah, she Georgia ding. Yeah, she no, yeah, this capudo be to Nitiso. Any yeah, she no. Sika me here says I don't see. Yeah, mega cash for the no. So we can say 50,000 Ghana cedis. Yes, and the way you 100,000. Okay, fine. If I say the bag Ghana cedi mu 100,000 Ghana cedi, I can 1 billion more. And nona, and that too. Georgia Tiso no. And no, you say what will be fishing out on. Your bemo says, if you Georgia wound your wire no home. And I just watch Sydney so aton nchen enti na wo fa Sydney omusi omudwane na police for by ko hwe ka no mu a Georgia ni Sydney enim say na Georgia dwane omukokora okọ ema fi obi obehu no bia waje tuo su kuro e na obi obehu no bia no de tuo no e kire nipa no so say hey mumfiri akwan mu na Georgia fi de wa yesa animal waye haja kra yes asa wo ye se watia ne tail so saa na Georgia ye wa ye kra ena nani abede ena eja obehu so nkrofo so kura phone won say na say obi asem to obi accident to nkrofo na nkrofo kura phone ni nya bra wo bre na nipa na ehwe ho wo twa de so but we ye twa na bra bi etwa ye no mebehu so no ne twa no emma Geneva a ye Georgia ni nua ba no ohun wo Abe Fontaine Tanso and who say, hey, Georgia, na wafa he has taken a Sydney as hostage and okra a tree. Our funny no moon. Yes, our funny no moon. No. And I was on the corner, say, what about Banessa? What's the rest of your Miami one or did two or better take you on one as hostage? Oba would drown. And now it's a guy now or the phone, a try and a Geneva who ye and would dream bika. War baho. Enti wono wo ba so ba ji Sydney and akpo Georgia e shutu onu ani nua enti Georgia we ye nipa wo Geneva wo boa no ye ka bibia na wo boa no
enti na media me kasa sese nipa de woni ne nam a ohu ni suban binu mu a esese won kasa wotu hu fo en twen so hwe beto wansa en twen se yen kan kire wansa ansa na wo hu aba ho won tell wa na onya nipa papa wa supporting nti edro bone no ebi na kan wano akoka Geneva yi nano so bewu so nwu ajinyame enti se me last baby last raba betra ha on de chopa na no de na mo last baby de se obepa chew ani last baby e tie baby no wa bai kwan so bele no pay die me na ma enya bone so na ni nyina ne se yenim se ya hwefo e disappoint on bebre fit last week ni na Endra last week Friday na me was set so e quick na cause bebre by no bi o be che na adwen kakra no fi ho anu asam be esen se we hu sam bete wenti no odi begu so gidigidi and then ni nyina ne say yes sure mo madaroma emom say Friday no me catch up for bebre say technical issues ni enya obi o say de bia max tv dem say technical issues aini e mfidi na de adwuma oye wo hia wo hia enye yi je say yetimi esi ansana the new ones nighting abrem ti show mama daroma ya shemo bo said this week there the new episodes and be bantin there can say mu de muntem kuchu na muntwen say new ones ni be den ebeba na o patch on behalf of fine wudin wadaroma on behalf of me and Miss Hey Petra any novella team ni na ye demo ni e pa mo che nso se muntie ye ne mo ane nam ti ye sere mo ara muntie ye boni na mo de ache mo so ye boni ye so ye de be che mo pa no nti se me ba na kan wo hwi mu dede wo de ma me fa igbe ne nkran an fa frem mo 1 minute pe mo 1 minute me 1 minute pe wo mo me no mo ncha 50 seconds amye ba mi ekuku da na mesia me repeating what to boy bonga akuku dede ko me ko vava na me mesia won kpanye fai waka new episodes baba e wonye na achi onu waka nye no nye ka hia wo enele technical issues to mo body wo wi ole kenye na wo hu ke fe nye na achi akenye 1 minute pe won ke ba gbe na bia na mom e ya hwe ye novelist no double from 7 hwe woman's con dia me kanyi na ne hwe continuation efem ye demo se nyame enhira mo ema kokko fefe atobrem sie odobroni gazetted ene ne ba on ye chew pa na ode nam ja ompe no wasem oso wasrem mo daworoma mo fanche no why enti ye dan ye ho aba ye ba ana agosu ya waji omo chew pa na tuma na se wo ma omo chance Maja atum okay fine. Enti eda ye ho ba pay the People's Parliament dwumadie no ebeba abehihye so na mu ene de topic ne ye se online shopping fraud and schemes. Ye hwe online shopping fraud and schemes enti akofa we de menko ta kire ha ya ebia homa ne tuma. I'm sure say obi person ko ye unyado anye yie ana se fire na unua bi udie edru ho no ma na ode aba abeka dwumadie no enti ye ba sisi ya Come on, my feel, me feel the chiri pan, I'm a batty minty me go. Welcome to Monday Morning. More plans for me. If I'm in a
ma akɔ sorosoro ana ma wadwen ma bie se ma memfrɛ na menkɔ kyerɛ madwen ene yɛse kasa afa online shopping fraud and schemes ho wo bi abɛyɛ ofragadama na wayɛ wadwen se wo tɔ ade bi wo online mo bi ayɛ obukatada na eba an sa akora wo yɛ den ananse sometime krobu ha no padwuma wɔnom no bɛkasa dededede fɛfɛfɛfɛ enso bɛwi akyire ɛwɔ ne kotua sika som asie bɛfo adwuma bɛhwɛ wani hrabasa adwuma no sika nso a onsenka enti ɛno ho na ne yɛhwɛ na sɛ de bɛyɛ yɛbɛhwe ho so yie as ɔman ba pa yɛboa ma ɔman puntuo akɔ nanim enti Max Morning Dew the People's Parliament de eduru hanoma na adagye ni posokora na sɛdeɛ yɛwura Charles Kwadwo Fosu Nyankopɔn fa ne kransie yɛ wo kyire mu no bibia yɛ sikasɛm na akwakɔ yɛ sikasɛm deɛ mieni kan kɔ ne yɛntie Ghana fo adwempɔ a ɛhɛ wo no mu tirim yɛfiri hɔ no ma yɛ resource persons ne nyinaa yɛ ready on bɛkeka ɔmo adwen abobom akyerɛkyerɛ mu na yɛwie a ne yɛbia homa no mama wo na wo nso wɔba abɛkyerɛ wadwen nti sɛ ayɛ ready deɛ ne yɛ fantom sisiai. Yeah, because unyas obrayans na unyas kanu. Se me order different online as to man famba. Ebe me ya because unyas obrayans na unyas kanu. Inti oze like order the na nipa ni de bro immediately. And as what's the name? Online yamano say online yamano ebua because what's say nipa no only time say obeko kroma kwakota den into obe order free online. Is it what's say some people use it for fraud and those stuff, so they should do something about it. Say my order there online na mashwe ni ma emba. I'll feel bad because maybe many that there so and I say me here there anything na me order nti samba dia me feel bad and I mean nti ase so nti I say me advising ko for say omo order ade free online so mo share say nipa kwa no legit and as onye legit nti enuanoma mo abonti mo hwe mo see because enye de bia no bi be real amamo ti mi de e ba ni sane say mi nimbe bia wo nko ade a e bia metoa wo abehwe. Oh, it's like, how do you feel, say? It's like, me why? My order, be error, I'm a cancer online. Not store, maybe a machine say, I'm the Juma online. Store my training partner on farm, but as I, Jumana, me and a cry, me are interested, so what I say. As I look at Jumana, me and a cry, me run a word, man, I cut down. So what I say, and see, I do on my way actually in the past, not fair, so we actually in the panel. Me patcho. Last week, me fancy last year, me weda near my online. Week. About 30 minutes, my hair no ni pan so de bebre me. My hair ni musa emba. Me friend now am fa. Eba say ha me pa, nti me aka me kwanka. Online business no one cutting off. Obeto ade online na emba no. Na wa friend pa ko na line edwum. Or no sound more any good explanation say if you are due to ABC or Dintino, I didn't see me a man. It's really disheartening, like, oh, how you be frustrated, and you know, I'm urging the vendors online say they can have any other alternative or not any means that you never be doing. I think it will really help. Thank you. Order different online as to man famba. Ebe me ya because unyas obrayans na unyas kanu. Inti oze like order the na nipa ni de bro immediately. And as what's the name?
online nneɛma no sɛ online nneɛma no ɛboa because wɔn sɛ nipa no only time sɛ ɔbɛkɔ kurom akɔkɔtɔ adeɛ no nti ɔbɛ order free online nti wɔn sɛ some people use it for fraud and those stuff so they should do something about it. Sɛ ma order adeɛ online na mahwɛ ni ma ɛmba sɛ online shopping fraud anaasɛ schemes a wankasa no wɔn ti ase a ɛwɔ mu yɛ dɛn wobi adi upɛn sɛde na baako no kan sɛ wapre nya usika twe ɛte sɛ hwene mu nwie na wakɔto adeɛ wɔ online nipa ne wakeka watua ka awie wo hwɛ anim adeɛ akye ɛnaanu nansa na ɛkɔ n'anim wobɛhu ana kyɛ sɛ usika no ayera obi de bi adi upa na akɔsua wate saa story bi da mi ankasa kora sɛ ade bi adi mi pɛ da bɛn na manti da bɛn I think it's twice simple. Ei, ɛne nsɛm hyɛ Ghana fo bo. Nsɛm ketewa. Baako mpo deɛ. Nipa no me frɛ no. Ɛna me frɛ no so ɔwɔ La Paz. Enti ba ɛna am sɛ yɛde bi adi me pɛn nti me yɛ sɛ ɛne me amɛba hɔ. Sɛ kɔ bɛ sɛ the legit is not legitimate. The legit is not legit. Onye legit. Kra. Emma mia mi si mu pam call La Paz. O kire mi so obia say me call afa me frɛ na wo mfa. Wadum phone na wo mfa. Wo mfa. Ewi a kire kura de mi se jabra wodum phone yi sim ni fide phone ni mu. Hey, the number you have that does not exist. Hey, Yehowa. And I'm say kire me nkom baby. Lol fe na masai no. Emo de. Enso nkwa ho hia. Nti me nkom baby. No kwasem. Na eja. Me ba baby be pe adekoro ni bi toye wo baby. No kwasem. Sa on live we. Ow. Yo, akosia wo de sobodua mo na. Nyame ayayadom Emma chese enya asem ketwa ye resource persons no mu nyina ye ready. Enti we de ye ntwentwen so nya afa ne ba ye ena. Ye nyina yate online shopping fraud yi. Ye nyina ye nim kura no. Yate ho asem pen. Yate ho asem pen a. Se nyame kura etimi kanipa akoma. Ema nipa ka no kura ewo mu a. Enka bibia betimi akoyie. Ebi se enkoba sa wode usika bekwa kwoto ade. Sika na wo to no. Se wonya sika na wahio se fa hin kwasi hio ene enya ade a nipa ko no odwen ho emfa ne ho kura enye na asem obi kan enhia no o de on de oton na de enhia no enye na asem emfa ne ho wahu na wabomode agi usika di wagi usika ni so di a niema no so kura nka wo de nka wonfa niema no nye den emna na hye ekwa be se mi betwa me bodua na ntwa enka medro so ka wanza mi kwotwa ma ade bi ne menye ntwa we wo baji usika wo frɛ no a ya abrahosam kase pa ya enye asem ketoa ye bom pa ye se nyame enhu ye mebo na ni nyina etuntwa na nyankopon ye adoma ye nsa ka creative arts business and intellectual property consultant kosia creative arts business an intellectual property consultant. Okay. Nipa kure ya meka na semi ya me pese medika medini din tetemu. Was sign a lecturer University of Education Winneba. Yes, say resource person na yenya no ene no. Na dream abobe. Ya che say okasa obi na no acheche sa topic here dia to onso a. Ebetimi aboa yie pa. Ema bibia akoyie. Enti ma yenkwa homa no so na yeni yewura Benjamin Oduro ahen junior kanidin ho entwetwe enkomo enti miwura me da wasem wakwa abade ba Max 89.7 FM wo homa no so a yemwache ya wo me na wo huti sempo nie Yehowa dawo ma me ho ye papa Ghana fo so de wasese gya wanya da gi se ne de wobeboa yen na ne etete yen ne ha yen no yatimi ayi afiri ho na wadaworo ma wo ya fra o se abadwa gin kakra se ye ka se online shopping kura ansa na ye be ko fraud ne scheme ne so no ye ka se online shopping kura ye de ba dia yo we de me da wase na me chia watiefo ne wahwefo Facebook na ne Max FM4 Juma so amodi se ye ka se online shopping ase bruni kasa ti ye de be photo kasa mo ye be ka ne se
edwedi a yedi no ewo Bloemfontein so nti le kodwoma kɔtɔ adeɛ ɛne yɛsɛ ne ɛwɔ nkan obi anim sɛ mekɔ Malata market mekɔ aboso kan mekɔ hwahwa mekɔ akɔtɔ adeɛ ɛnsɛ tomatoes na akɔtɔ sɛ kaa na akɔtɔ bibi a bɛtɔ bia na wokɔ hɔ a wohu ɛne si hɔ nipa na gyina hɔ shop nie baabi ɛtɔn adeɛ na no nie aha na mbɛtɔ no nipa a metɔ no ne din de sei receipt ɔde maa me ni nti no deɛ ɛyɛ physical but yɛde ba online de a na kyerɛ sɛ no no akɔyɛ internet so nti wuti wo fie baabi a wohyɛ bia ɛfa ho ne baabi a wɔ wofa wo phone anaa wofa wo computer internet wɔ so no na kyerɛ sɛ obi nso so a creating the website a ɔno nso anaasɛ bi a WhatsApp na wafa so ɛna wɔ display ne nneɛma wɔ so ɛnɛ koraa deɛ WhatsApp business wotumi nneɛma na wotɔ no wotumi twa pictures de to hɔ saa nipa no ɔwɔ onyaanya wɔ nama nko a obetumi ahwɛ WhatsApp profile no wahwɛ nneɛma a wotɔ nyinaa na waka kyerɛ so wei yɛ me fɛ wei yɛ me fɛ wei yɛ me fɛ na kyerɛ sɛ watɔ bi nti ɛno ne tɔ no ɛna akɔyɛ online ɔmba wo shop sɛndeɛ wotu fie na wakreate sɛ me shop ni a obiara ni sɛ bia nneɛma no gu garage na wotɔn a obiara ni sɛ nneɛma no so a wɔ bi shop na wo akɔgye na wo de abɛtoto online na wotɔn a ɛno so obiara ni nti online shop no any physical shop no mekyerɛ mu a sei na Binoska mekyerɛ mu na kyerɛ sɛ ɛno deɛ nya afe na wofɔ wo ba kɛntɛn sɛ bia mekodwam na wakra mekɔtɔ adeɛ aba wo wakɔtɔ adeɛ aba fie daabi wei deɛ wote fie sɛ yɛ computer o sɛ yɛ phone o sɛ yɛ tablet na wode order wo na kyerɛ sɛ watimi ama wo nsa ka na yɛka sɛ online shopping fraud a obi bebusa sɛ ɛyɛ deɛ baade na deɛ mpa na yɛ taa yɛ common ones pa yo ne di kan no meda se bebre na match mu sɛ yɛka online shopping fraud a ɛmu ahodoɔ bebre na wode babro of kasa mu a yɛfrɛ no e-commerce fraud anaasɛ online fraud anaasɛ internet purchasing scheme na kyerɛ sɛ yɛ scam nti akɔyɛ scheming nti ɛno nso ɛmu ahodoɔ bebree yɛ obi a ɛbɛyɛ yɛfrɛ no brand impersonation obi wɔ hɔ ade na wɔtɔn no onimpa sɛ ɛnyɛ Adidas onimpa sɛ ɛnyɛ Gucci onimpa sɛ ɛnyɛ sei but no ɔde din foforɔ bi abata ho aka kyerɛ so o ade a metɔn sei na ɛteɛ o ɛyɛ Adidas for deɛ ɛyɛ Gucci deɛ ɛyɛ Kantanka car na ɛyɛ Toyota meanwhile nso na ɛnte saa nti ɛno no Brony Beka say the scammers create fake websites and as advertisement and mimicking the legitimate brands, tricking customers into sharing their sentiment information about what they believe. And that's a brand what done phone we create website, we create advert. I express a usha or I did not say Gucci and I say into usha now all way over ton oh. Meaning say Gucci the year part and I make a ton meaning say we say that's a brand impersonation. International say no the overton but GDA onim say woto ade poteno ya dada o tenon di kind. Nye toso mienu eno ya identity theft. They say criminals no they use stolen personal information. Obi o ha onyo no no oto ade no eno afa obi dia obi phone anase bi a wo say wo phone na da ho no obi afa anase maybe Binoska phone na obi afa na nipa no a kire so me yo simeti me yo Binoska into we use sa me stolen information no e no de akọ online so o de akoto ade ono fa oto a ontua nti na kire say e ba sa na me na me din da so no na sisi a no ya family identity na de akodi bone nti no so ye fraud ni bi ne to so biom e friendly fraud. Friendly fraud, not just say, I said, customers dispute legitimate transaction or request refunds for items they have already received. I said, Nipano, when you're at here, no, Tovia, what the other can and son, no, I catch you, so I didn't cry men pet and say, maybe refund, and okay, send the mommy. Then it's what I to my mentry on send it that. It's not the beer or pestos and Minsaka. Then I'm so well who I fast, so I Nipan and Sakanti. Na fe no ho akere eno nso so eye fraud ni bi and the fe wo almost so a we put the phishing attacks eno so ye fraud ni bi eno ne say o se nipa bi a ye wo ho no obi a wo digital footprint ye ka digital footprint a ase wonam abonten wona sisi ho nti enda wo kwa bosu kan ya ye kwa bosu kan be hu so
ama 9 the CA ne mpaboa na draw from and say 9 the chest wa ba hako e bia wa kompo ano o 9 si ho nti obi hu nti internet no so be bia obekọ bia se wako Facebook so wako YouTube ne ana last week wako internet so o digital footprint ebobo ho e kire se wo phone no akọhwe niama e bia wako Facebook or WhatsApp be bia obefa o internet ni bia no o digital footprint bo ho te send ya me fan send ka wo fiufie na wonante akokrom a wanam atutuo sisi baby no sana no so tie na omo fa sa digital footprint didi bone no ni omo ye ne se sienya wo phone number na wo email address na omo use tricky users na omo share information say oh me ba ha enti wo te ho a ne a send message amount oh me use message oh ade we yesi me fa be che free ana say ye de niam bi asoma me say me fa mbra o na to ana say nti they fish for your information ne de adada o ase dia unu akwadwo na one ne kasapa no susu na nyakwadwo wanya kwadwo for digital footprint no dey creating a number and or they send you messages ana so they send you email no so enti professor we dey fache mi o twa so ani gawda tem na ne na me pese mi hu ne say yemfa ne say ade no nipa no we use footprint we use email we do phone number yes we you afa kwanya san nyina so enya information de dada nkrofo na de na obetimi ayafa ho ne obetimi ayafa ho ne de bebre ne edi kan wo nipa na wo ti ho a wo use phone no abubroni omo ye phones no omo ye international association ye di hu se phone we use mesi enti se osimesi dia osimesi no so onya password also onya digital footprint enti se we obibi friend two steps verification enti two steps verification so fa o phone nko na do phone ko di bone a ye be send code message aba wakasa o phone ekuta wo so enti se wona ma no di bone a sa code no enko no ho because oni phone na kasa kuta ne ntem phone kuta enti wo ti ho no obi frɛ so oh number bi code bi say na media na say yes and bi t-shirt a code we na bo mame unya ko bo ma na papa no we use to verify say or no papa no kuta phone no ntia no kwan ba ko a be fa so agije wo hono ne to so mienu ene say on say si mobile phones bi aba ekuta oboni be kasa face id wanim ene de kire say ye wo a no so ha ba ko wo hono say phone no ye very good security conscious pa say oti hwa na camera na kasa bi na ehwe wanim na when to phone na mo anya sa security measures ya nipa ne bet na ho use computer de bie wa phone camera de verify onu wa kasa wo hu na wanim abam pa na wanya information no de verify no ko now betimi so aye ne say omo create what we call a digital system to block this phishing activity and they say you will be to say *62# and no phone bia obo so a ebe bie na akire say I osimesi we afọwede wona mako ha osimesi we use wona mamba o phone adu osimesi we obe say sa number tin na o phone na kasa ba kire kire enti eno no say nipa na wa ha de wa phishing network no and o use information obetumi delete sa na ema ni nyina efre so ye to so miensa so obi so use with digital footprint o baby a and was say one kasa will create your own proper identity na ka kire nko say pamto mesremo ara menton ade wo makwala menton ade wo online menton bibia wo ati so obi e de me number ye media pa cho frɛ me wo phone so ansana sɛme na me hu sɛ ye me ankasa me voice na me no kasa because obi betumi use system no we clone no number no they are sending text message but they are sending WhatsApp amanko for so am frɛ wa obetumi disable na che nti ubisame a nchiremu a betumi di ama we the prof ba ko bia na me di twam sɛ on sɛ website bi wo ho mo create a ebia ye fan krofo wa adwuma mu kotua sika somasi utua wi e be fa nti nipa saa no onya kotua sika ni wie na bia ya mfa no anase bibisa nti kwan bia ni wo obetumi afa so ba ne saka ne sika na yo me da se bebre on se Ghana ha emra ba ko a ya hya e wo ho a di se adwuma no ne di kan ye friend of Criminal Offences Act 29
ɛno na kyerɛ bɔne na wodi no asotwe a ɔsɛ yɛde ma ɛne yɛasa yɛ mmara foforɔ a yɛfrɛ no Electronic Transactions Act no nso so ɛka fa ɔmo di bɔne wɔ online ho na kwan a bɛfa so na nea wobɛtumi ayɛ edi kan ne sɛ wonya ho sɛ obi de wodin yɛ adeɛ a obroni bɛka sɛ evidence ɔsɛ wonya picture anaa document picture po wontwa picture na no print because ɛno bɛyɛ document ama wo na yi sɛ bi a message bi na nipa no de send nkɔfo a ma ɔmo twitwa screenshot na print saa information na make sure sɛ nipa no number na ɔde yɛ no abɛ appear wɔ picture nim ɛna nkɔmɔ a ɔmo di yɛ anasɛ nneɛma a ɔde wɔ picture ne yɛ no ɛno nso so woanya ho pictures ɛtumi ɛno na ade kɔ police station a policefoɔ nyame adaworo ma ɔmo nya cyber security section nti wokɔ hɔ na ɔrekɔ report a ɔmo betumi afa saa nneɛma no na ɔmo betumi anya saa information no na ɔmo de attrack nipa no na anigye sɛ wɔ mu no sɛ woyɛ saa wobɔ wo ho ban efisɛ nipa no de wo number na wodi ɛkɔ scam obi a bɛda adi pɛfiri sɛ ɛnyɛ wo na woyɛ saa na mmom nipa no na mmom sɛ woanyɛ na woyɛ din na wɔhwɛ han a na kyerɛ sɛ ɛyɛ wo ankasa na wodi saa adwuma no na wama ho kwan ɛna wama ho kwan sɛ yɛnyɛ saa Professor Benjamin Oduro Ahen we de yɛfa yɛfidi kɛseɛ so na yɛada wase papaapa sɛ yɛfrɛ wa nɔpɛ yi wagya deɛ woyɛ biaa aba abɛboa yɛn na yɛtumi ate yɛ topic yɛase yɛ because minim sɛ ɛha Ghanafoɔ titiriw sika de sika pɛɛden nti wonya wo sika na obi fa kwati kwan so gye firi wo nsɛm sɛ wokɔtɔ adeɛ nti a ɛbɛha adwen paa nti yɛbɛda wase ne aka sɛ nyame nhyira no wada agyeɛ yo ɛdeɛ me nso mɛda mo ase na masrɛ sɛ mekyerɛ adeɛ wɔ university mo mba sɛ menyɛ nduru professor now they are chaying or Ghana Tertiary Education Commission Mbedi Mechi University. Professor, I see you. No question. Would you offer me out to Binoska? Mate, and I said Benjamin Oduro Ahen Jr. No question, ye there was a papa. You were so one person will be about tata no. I bet it be a one pen one some crack. Na you were Benjamin Oduro Ahen Jr. Ye can one semi or your creative arts, business and intellectual property consultant or Sanso HRD or University of Education Winneba and Wabe Wayama ye topic yachichichi mwan and kuman said beya Ghana for ebetimi ate asie yiye pa na ye besan akwa homano so na ye ni Yewura Clive Kwame Fosuhene or ye tech law analyst akwa kwetwetwe enkomo na said beya ye beti asem na si ye ntini ye chiche mu no na wo frɛ na wo ba be ka wasem so wo hu kwan a wo de wasem ebefa so nti pro mama nkama no ntome enti Yewura Benjamin ye da wase 89.7 Max FM. Adia sika ye wo hia ntimi nya bi da kwasua Owura Benjamin Ahen wabekasa wa kire nsemu wa me yani ada ho anopai enti wo nipa akoro wo tie ya no watie na sopam ba ko ode ka ho ye me de ne sei wo hwe na sa obi afọwede wo course akogu ba bia na sa wo bo *62# na ebetimi aboa papa amwa hu se bia asomasia na obenten wa forward information nyina akogu ha sei se de be ya wo nso be hu kwan a wo be fa so na agya bibia etimi akoyie ede no kwasem timpa cho Yewura Clive why ready dia na ye bede na se amana kwa abanti Owura Clive Kwame Fosuhene se wa homa no so ayede wasem akwa de ba Max 89.7 FM Max Morning Dew the People's Parliament dwumadie eso me da was me demo suna de ntiasumati for no na o hwefo nyina na ho ti sempo ni anopai nyame adom hu ye pa se ja Max de ebusia ba konti bia na mbeton safari bia na o se ejede mi bia ni gari so na
Oya die da wose papa na anopa die ya ba wo honom ye ba begya adwenkyere ye ne Owura Benjamin Oduro Ahen ya wo ye creative art and business intellectual property consultant osachira die wo University of Education edikan atwetwe nkomo afa saa online shopping fraud and schemes ye ho na ene no ye bese ye hu se mmara ne sesen efa saa dwumadie ho. Oh, okay. So we share online shopping fraud na idea to atifi. And normally no Sunday Mary no the way it happen no. So big way which our budget say nipa no you deceive no you greedy. And I say we nim nyans and bibisa. But acquire first so lay up people into it, it's sometimes very difficult for more victims, everything who said then I know why and in our laws, so we share the Criminal Offences Act now and the Electronic Transactions Act now. I think section 122 of the Act 77772 our Electronic Transactions Act no. Chese obi a obi use obi data and now obi credentials there electronic transfer biana enye nipa ne ma no ho kwan ni abra we use that information no or the fraud obi and also the obi afa kwati kwan bi so ene ne ko emra no kwata ne ko no emra no se sanko for no awasi esuso mu ne yatwe omaso enti said na me tie me take ma me drive na me tie me odi kata sai se obi timi efeki obi na omo de sa nipa information agada information about nipa no na omo dia information free bi ba me fa adiwe in 2023 lady be near friend Lulu Adams na oko Facebook you said the ko Facebook na no ope on say your friend be algorithms it be a search for entire bi o search for mpaboa bi algorithms meet me say o search for bi then no man notify Facebook and Instagram no ma shall say throw adverts edin mount na Lulu Adams ono di ono no oko share Lofes it will say Lofes no amanfo bo ni ade no na o share so onya advert o click ba ko so na say ba bia mpabo no hwe ne pepe and o click so no tria sika ni ade nyina after for 3 weeks o hwe na ma and o yes send you own follow up na one share say baby o call link na o Facebook ni na I deactivated na say ni sika no eko ade ne so to ene so ama na say o ma fake a fake website enti ono so call say o Facebook ntino ene e be legit enti na adwemu de woni company a aban sha say ana say emrama no kwa say woni djuma wo online no ana woni media edili but otu esika ni we no bibia bia no eko these are some of the things that sometimes difficult to identify. It is section 122 no ebra sanko for na say and section 109 and so dealing with principles of false pretense and the another first free Criminal Offences Act no and on the digital communication say so be misrepresenting information electronically and to deceive obia the panel commit a fraud. Now, the law also gives him the opportunity to be punished because we used to now that council and what the information be added to her and what they jink for seeker any other consumer protection. So, our online run self protective. So, for instance, website be able to be a omoton niema o Ghana ye ji omutum mbese me advert am obi ade but you be draw no man Ghana for ko
Emrane shom keten say one so mo ji sika free nkofo na omo percent nkofo use omo shop no to niema no mo use omo card mobile money ni ade a e was so mo make sure say omo system no very secured. Said ye be ya wochina obi be use omo system no na say obi hack omo system na obi information could be wrong answer. Emrane sosa company ni e de omo gina Emrane ni e make sure say e be punish wrong. Enti Emrane wo kwan bebra o fa so a obo consumers no kwan na wasa share companies na omo ye responsible and also mo medium na ye use no ye yi omo de omo nema etoto akwan nsere be ya obi a o use omo system ni bia no one obenya idea say baby o de ni sika e fa no omo emrama omo kwan so omo gi sika ana sika na omo gi nso no there was omo ye in terms of contractual duty no on be deliver at the amount of enti wohwemwa emranum no these are some of the few things that emrani ye edi protect both the consumer now also share companies naked no more the right thing. Like I say, emrani wo honomo na wadawuruma wokasa waka Electronic Transaction Act while sign abo consumer protection monetization or mon security or de ma enkrofo no we beka say makwa kotue sika na wie sika na nya akwa kodi omonsama wie eze wa nya akodu ho no me de na mesaka mesika me de say me your money ni ebekọ so abenam so de na nyama seb mesika na nya akodi wa wie me de bia me 1000 me 2000 me 3000 ya akodi sani pa bonfo nsemi me de na mensa aka kudi no be reporting these things, sometimes very, very difficult to even know the perpetrators because ABN Panukano or Japan and also China and majority of these schemes, most of the sites and Kofue defraud on by Chinese website. It is a bit thicker with the baby. Na omofa kwan bi so ema utie sika ni wie na so oniama na ma obetimi report to the right authority to say bia I think the police, cyber security and other cyber security authority na obetimi so sa de a report ama country chrono sa website na edia memeke no because and there is nothing those countries sometimes they are able to do about it. E di sika na nya kodimu a very, 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 very difficult sometimes when cyber especially among China. Now Tony Murphy online, they buy a way Alibaba way when you're careful. Majority of those sites now when you're fake ones I'll be chasing can you bet fear transfer Emma. It's never really they be a mark of we think of say anytime you have a call internet in Subiano, be on the lookout for fake websites. The site now will try the next thing. So we and your toffee baby, one the way there and a top because sometimes I'm going over the amount. And it's so cheap. And about 50% of the original price they are at baby. To be the and I had the need in a shop. It's Mamina, Momentum free instead of cemetery free. Debian toffee baby. We say, I had your told them free. And the two. Some deals be on online very, very unbelievable. At price per iPhone a year ton will be at 10,000 and now 20,000, or so be 6,000 and now 5,000. Would you seek about with him? And I can tell you, say, you know, we can never call or make your credit card and pull information. After I do dream, still on Sanka. It is be suspicious of deals are yet too good to be true. I think so. She pressure sellers need the amount. Akabako 5 seconds. We know when you careful. What they are on prepare, and that is what happened to Lulu Adams. Was so much pressure no. Say akabako pe so I'm try asa. And I wouldn't see a shame. I train 3 weeks at Adenama. And a social media and see a baby almost fast, especially events the basic Christmas, the bar Mother's Day near there.
that is when I saw fake websites na pop up. Because that will be a PBB top and name of boss what it is. Why not careful but fall into the hands of some of these fake websites then so they as my bro. And as what that for me so hacking on. Now you're the phone send no link be a Mr. Feni Pano. The busano so on the send on a link na dem ad legend tremu and sana we do sa link neti akwa kolusiska. Na na me person me hu ni say on say tell the worker say be e Japan, China, and as America. Ene e won sabeka sika ne de probability no half over 100 yate ase. Na wonu ma ene wo mote Ghana hanso a wani tua se kro tua wisie company say no mo se wo ye. Ena me de misika akoto so se bia me hia bia ade we ya na asa de kodi. Se sa company wani tua no wo Ghana hanso so no so amfa ne ma na amrewa e de na mra ne hyema wom e de na mra ne beye wom. Yes, on say Ghana dia na unu migini company na baby omo share company so obukra na omo your online shopping but omo in office and my DG pictures what dey Google it is who follow the year pa sometimes some of the numbers near there can ho a go for instance I'm a typical example pra okwa TikTok wa utimu si eton phones na wakati yourself phones if you UK na ba o share prices now more ton phones now too good to be true. No, the number to yourself as sample. Offer now one pick. Say, would this independent now for us transfer by 30% or 40%? Those numbers, no, we be track it with their NIA or through cyber security authority, and they will try as much as possible to profile that number. No, no much in the pakra where you behind that. But yeah, not the disappointing part. They say. Most of the times, the telcos, no, say, NIA crown no more juma, and now cybersecurity no more juma. They are able to pinpoint area na AB a call ni free buy no, but nipa ne potty say baby what another die we mu no difficult for them. It is sometimes no to use number no, but problem I say war with numbers ni say we share Ghana card. They say for numbers, it will be registered. They are switched to Ghana card. Abrani pana ko MTN ko ye. As to how MTN for allow ye man ni pan number ye dey register the Ghana card no. It will be most of the numbers no scamming numbers, but the real perpetrators nakasano is difficult to identify. But they have linked to innocent people. It's and then yen hanum no difficult because could you believe say yen Ghana post numbers you should the Ghana card no some of the number post no so you should say address na edoboko ball so na say football park bi so it's we mu nyina say we say in the banner the cyber security and I'm saying information any accurate no sometimes tracing the person no is difficult. I don't know so smart says so from na so ta person that omo a omo do phone no crash so won pick phone no credit. We die wadwedwa mu pa enti ne tie watwa mu ane se obi amana ni na ho no ne tie watwa mu ane se woni akoro ma wani enna ho se de be ya obi mfa sora kwa emeda no akyenkyena abusia nipa yenya no ono so beboa mi achechi sa online shopping fraud and scheme yi ni deni Owura Clive K Fosuhene oye tech law analyst waboa ye papa enti yebeka se nyame ensure no se Max 89.7 FM ye frɛ no watimi enya daje aba no ne atiefo ne ahwefo abeche sa asue hu yi yebeka se nyame ensure so that's Ebusuya afedi ekwan na nya bie ekwan ni mu abie edubere a wonso wose wo ba be kire wadwene obi decide online fraud online shopping fraud ibi adi uda na ufa ne sen wako page maybe mo bia ada waji usika obi
obi wo ho kura mpo a obeka say oh wudi sika na ye 3000 Ghana cedi ade nti na wuntua 1000 ade nti na wuntua roro fe na ye mfa mmere ye bai ba gi sika aka no wo bo wa agoso obi nye sada tua roro fe na mfa mmere na me ba na ma ba gi sika botire no enti wudi bomodian na frɛ 0550 055522 and I say 055-159-8321. Sesia, now so who experience and brana be share. Only a medical subomu e wo dwumadi so. Wodi any baby a wo frɛ ye free no pay. But I don't answer me asugale. Sesia dem. Bodi ni bi mu do na ta frɛ o sɛn. Asugale wo ho. Trugale ampa. Na wo ye de. Me ba chane mami. Na online fraud and as online shopping fraud and scheme here ye ka ho asem what in Canada and obi de bi adi. Martin kapa ba mi anga say won funding ba me girlfriend am DVD no. Anya keka guso e. Onu ko an kan tell me. Letter so no be ka tell me. Am wo tema. Let's go for the anaja. Am kaza kaza ya na go sene ka fa ne this mom. Am de ba this. It is that and after continuation am boy sao. Yeah, that's the name of the drama and the question. Nyame enchi. Ba kwa ndi chem nanka obo code bia ma say enkachi ma me moma osesi a e code no de enkachi se no nti na wo hwehwe de a *# oh, would you train, Jina Sumami, sister? Come the mega car scored new air mouth, but would ye, what down my Jina Sumami, I mean, Minya no money mouse, says, yeah, because no dear, and yeding, cra, while boy, I mean, yet you dream, say, yeah, Jina Sum. Udini baby akasa free. Ya fa bisafo, akasa free Sramosiki. Oh, e just afo na ho ye de. Adena do mara mo so. Adumo na sa online shopping fraud and schemes e bi ato do. Bin to me na madam fo je na ne wadwuma mu. Ana. Me ho no no fra bu se o ko banga ba ko ni ka bu san sa de na o se no bi mo akasa online so me no mo to US bra abuani ade ne ni sabe se wo so mbi shop enti am to dem abi o ebe to afu ko do fu ko mas na aba no edu mo akra ho pro na kwa chen se o ma me ne ko fu ne ebe en kasa se ne dada ti me je phone nam no mo kasa no na mo ka te no mo sa di fe no ba fe no ka den so obi a se man kan so obi a se ka ko tie kan we ko bang ni sha o ni pa we o ta ma port no and now I'm moving up the walk again. I'm sure the side here for no. We are so at the young one. Yes, and young man, I'm up with you. If this will be a net, you don't know. There's a scan of watching, so what's getting to 7,000. Just like one more year, Trinidad, sir. Yo, more money now. A man will move money this man. Okay, Nyame ensure no adwenkyere. Code na branch ne hwehwe na *62 now the hash so aka ho. Enti se call no obi afọward akogu obi die so a numbers ne beba edin ne beba na wahu na ja watimi atwetwam 10 na bibia nso atimi akoyi ama won so akonya na basa baba ba kire wadwen ebia no obidi bia diu ebia no obidi bia diu nua anampo se wo adwenkyere bia wo adesuahu bia opese wo kire ye tiefo ne yeda ye ho so na sa online shopping fraud and schemes ya amanfo afa ne se world cup ene wudu TikTok ni social media so ne ba bia dia obi e didwa na wo odane ma ni mpa won sabeka mpodie wo odane ma na won sabeka etua half na ye ba ya beje half oboa ane na wontua loro fe wotua loro fe mu a na ye ba ni abeji sika botre na eno nso so oboa
Enti said ye resource persons ni nyina kan se yema ye ni na ho se aboa owo. Yema ye ni na ho pa nya sa de a kyese ate atomu anesa. Say wontimi mfra wo so betimi de message no afa 0506 367196 and your WhatsApp number. Yeah, wo de wo de e fa honi akenkan na atiefo nso enya bi atie pa ye. Online shopping fraud and schemes. Se wabre abri umojani enya usika. Na wosimenya mehu ade bi wa ade fontenten fidie no so mpesa meto. Na wo be oda na wo be twen ya till thy kingdom come na wo nsenka de emu oja emu odwerem no empanifo ne kasa se nipa no wo Ghana ha na woni bebi o wode ane se ne ne prosifo bebo ma onsaka na kodu China, Japan, UK, America ene ne mpotem dia anya na de na tiatom enti ni tie wotwam ane se yesim wani enna ho. Nyese bia wo pedwuma gidigidi nti no bia ka kiro se oh utua 500 Ghana cedi a ye be ma wo link bi ne ya frefre mu nyina na mabo interview eno nso so oboa. Nipa ne de obetimi enya ode enso mo wani da ho no mo a ansa na obenya wanga na cedi na se 2 cedis bi kura di wo botom no wa brem wo jeje mu ma ne se ya ofre ya sende no wa sende ama no aka niema no miensa pe se ye kai de ewura ke ahin so ekire mu a aka mienu pe eniema na aka mienu pe kakra be kwa out of stock enti wudi kan to a eno so the pressure ma wo enti eno so wo boa. Welcome to Monday Morning. Obia sani abaso peso ofre na said ahoma no so ahehehehe no obremu ye pa mwadawroma se wo frɛ 0550 055 522 na se so aye hia wobetimi afrɛ 055 159 8321 ana say 0579 300 025 na wonso atimi aba abekire wadwen e the People's Parliament dwumadia Max Morning Dew yede esum wi so. Wadawo matwum free wa fidie no ho wudi ni baby a wokasa free. Asa FM Bobby me kasa free dance madance. Ah Bobby asawa na ho ye de. Nyame aduma. Na anopa yi de na wo ka kire tiefo obi de bi adi wana wankasa unua bia. Ni ankasa me bra. Eno kwa na me kwa me sika ka account 5,000. Egurade. Ene se omo friend se omo de nyama ebre no. Ntina no ho play no na mo tren laptop ni phone. Nti let's say ko na kan ho no 1,000 ko na offer me depend no. O se driver no class and location o di fiano. Am I send it kay after or send it text no reply or fly and call. Or friend me say o pay me
I'm saying, some cattle are in fraud one game. No, me catch any anum than a force any now. I'm going to be doing it rather. Bobby Nyame enhyira wo ene wadwenkyerɛ ya watimi ene yen abeche ewo Max 89.7 FM the People's Parliament dwumadie so. Netes ade na nya nkura mu wonu mu busa sika nya sika atoa wo. Se kompori ya wo ya no waye ne kese na wo kasa agegim to wogi sika na wogi ni sika puduro bum pa. Mawani na ho obi ama magi usika kakra ni nyina nso ne eye one denominator wo mu ne se eye dan a obagi usika si wodi fa online o so wodi fa phone so wodi de wo ade wo mu ba ko are se sika wo je free wonsem na me so frefo bi aba homa no so wodi ni ba bia o kasa free opacho midin di Omar Farouk. Na hina wo frɛ ye free. Oh, ye checha ka so afo nyina. Yo, in May, and my wife friend say, oh, this is a do on TikTok. And he want the number no every man. Listen to me, Wakra. And I'm afraid. And I'm a paroka them say, a woman American house down. And he me call her. For dinner for 3 hours. My friend was saying, my American house. And he me dinner on my best and then he first open to me. The American them say, almost like a dinner maybe now this is say and to move down member. The dinner for more than 3 hours. Oh my. I'm going to open the classical woman chain. And almost some of them for Omamba. Next time, if I pray, Omamba. But not friend, is all. Miss Dennis can say, a master, Miss African. I think, may you imagine the reporting or police stations. But next time, you cry no banner, Ufra and Kobe. I think my class come. Hey, anyway, I just say we drink one. My class come. Me did for more than 3 hours. Why are dear pass so many hours watches so we are faster we are hurry up Nyankopon shira say wa ba be kire wadwen e wo Max 89.7 FM Max morning deal yes here da was papa yeah ebusuya na je se de ahoma no so aye hye no na yenso ye time no kwa ne se ko ne na wosi eja mo kwan ye kwa ye yanso be ne dan mo da woruma Nemo aseda kese enkoma ye sponsors nyina Techno Spark 40 series foforo aba no kwana kwanya biwate na bia eyemede wo mu paa ne wo noise cancellations no se wo kasa na wugina nipa mu twetwetwe kukrudu ni nyina eto betimi atwa ama wo bra wo sa eka Techno Spark 40 series foforo na aba no sanso ena yeda Max Buy woman the Flip Essence the phone na gig na kakraka from Flip Essence 20 Flip Essence 10 ni nyina depend baby a usika no ebedro 1147 Ghana cedi 1175 Ghana cedi year pentem ekopem 845 Ghana cedi on sabaka bi sanso and a mass buy so abomodin a TCA washing machine kettle near the idea no so to promo no betimi abo mega cash dey se wunye twa ubedi nti bomodin na fa ho gem *426 *8 hash unya 8 amenko ho NL4 ensa asan asiese kikrem ubetimi enya 50,000 Ghana cedi aka ni sika 500 million asida kese enkoma me producer afi me production assistant me DJ ono na ye technical bibia me co-host nyame enhira no me din e de abena krantema mozino nyame adomo kira so ye de Max morning due beba besomo edu ye segment na
na waba de wo ho abɛkyim yakra mo. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition.